A man mema malaria hamo. Na samwato. Nasem kitu. Nasem kitu ano. Yewa Mohammed Bashir yetio. Yo mechia tiafunya ani mpemfo wa hanya mchebia. Na masama wo mi sono ya but ni huda maye. Asa mtimika. Yes. Ni Akoma eza no bia hunu hwase. Ema ye hotoye. Because we are serious. We are simple wow nabi awasasi so. Because you know it was no. Yan na kura kasa nyo biya so wa. Biya kasa ya depend ma say biya ntili ninna ni enhwe de aka. Biya nyo obetimi de susu atida. Kire nyame nko Allah. Nti mukana cho oba wonhwe ni huyi na do woye no man nya ogro nkoye saade no. Okay. Enti yehwe ni oba no eye sade eno wisika kire ye no aho ye fiti ase efiri. Oba no fiti ase no mene no oboni bi ani ho. Obi a ni se no ware oba no. O ma ni se umo ni ani no akasa ni se no ware no. We de ni bire na baaye. Eno baaye na mo de ware but ense bi o no so o no mo a. Akoma eza mene no antum but asem no ukase we de tuwa no obi a nto ase yi ni ya bamu. O obi a ti enya no ho ti ase. Sana me peno. Ntino yentini fani bi ansi ese ka amu bi atin ho ntiase ntiyenka so me na me won funso a yebeka so no se na won funso a yenka na obi a enya no understand yenko na orano mene netnaye na nse ya mu ba mufi ebeka kire me se okọ bolga wona ni sister penny na omu koye Obama ya friend say the friend Ajia Zina enti ye starting free ebra we no hajia woni netina ye okọ wo maame ho kwabo aso na si na say ya okọ kwonka na hye say na mene ne netumi na multi fashion shop bi for alaji contact fashion design. Okay. Enti odi hu me no ana ono na odome ana musume dono ana odi me ko hu no busia for ni na research ana muno mo tenase ana mo kire me se o ma kola ni na odi me din aba no ho so odi ne be kire o mo se akwano na mimi filhi na mkacho nse mimi fil kumase no unso mu filin kan na akwala no o mo ba na no mo ni tinaye no woni wewu nti ne ba ni mami insana wo mo nti wa ni ma mele ne papa ni no obi a ni asase so Akoma eza ni so metiye no ya kakra ma me di ko chire ma me ka se na oba ide mitimi kuro ni mu a kwan padi so na ngi tuma fa mo shira me so mi kuro ni ya ni kuro ni nti me ba fi mimi yasa me ko ye friends Nigeria mi ko Nigeria no na mi sawo eduma bi e shop kese bi o Nigeria na ye eduma o edumota nti mi ye eduma mi tumi mane no sometimes we on ma Nigeria ni Accra de e kwan wa nti mi faka e bra mi fi ora kura ni na ma fa short mi dura Accra no de ma no na madam chi numero no na mi sawo Nigeria bi because mi dono ana mi ye ma no nti mi na make information ni fi madam for na mi ni wa Accra na mi fa ni currency sufa no driver ni ma wo ono ka kire ni se akwai odi madam for bi echi musumo enam se woni ni na wo no musumo ya madam for nti no mi ya nke se no so you no do madam for bi echi nti ono no on pensa woni se akwa no ne fa ye ne ka
told you on the fire in the car at the buffy. Into a farmer cheap. No, yes, some money on into me for when you are better. As I go back, Nigeria, and Miss Abafi, many imagination coming no. Nigeria, who crying out on all first or the fast or not. Crying one day the Bama for a second. Let me yes, you didn't imagine the man. Into no, a far Nimachi. You about Dimachi, only call a couple, and funny currency. Also, Ohana, because Akoma. A radio, you know, which I never why you didn't say your color and ten. Aha, and see, Manisi so. As I will wait here, we are not working the same. Radio, dear, a short. Into a batch of young connoisseur. Into Obano and Timmy, into me, Mobaya, or no, Akoma Busia for us, the catcher Mobusia for so, Warren. Omako Kuliana, and say, the one that I know what you will be here on our dear. Meeting Nasi Sama, yes, I almost see. Obano, someone of the kind of do if you are not the Nasa, but you not. And I'm saying a moment, and I'm saying, Society, maybe you, Mammy, Mammy, my son, Chilima, your home, Chilio. And I'm saying, Macasacha, no one at the Okano, a little Mujinaso, and to listen to one who young for. Into a phone, and yet Tenassi, a Palabako. Okay. You see, I can't call me. What number saying? When number is 20-something years. Oh, when you're managing. Okay. Oh no, Oban and say be about Oban and say be and say be Nothing about Ajazi. But what's the year? Oban, what you want to swear into your Oban when you say you would back when you can make it. Oban sent the Oban in China and say, Mabusha Funia, Only and I'm going to come over only a Gianni Bia Mano. No, the Abba, no, I bet you said you are not the Chinese to Yamichas on Panto. Now, some will give you on my Miss Maya with the man also the idea. I don't come home. Sana, yet okay. About the wire ideas or call. What haba? What? Uko Balagaba. It's about between a few 2 days when we catch them so Uko baby. But the corner will catch them so Ukono. We need them crowd into Uko by the business and 3 days and you find out catch them so Uko adu. Wadan for the Oka down, Wadan for the home. Now, we find Chow, my neighbor, maybe and I'm so, the Bolivia one. And only at the bears and I working. What you want to buy? I this a big infant is a missus, a big infant as a focus in 2 months in that the swimming out to me. On friend, we want Lord for me, I'll call so be our best friend, like I should look in my pussy. Sometimes you a bonus and away. I cannot be one papa. That's all I want it. And the more about one of our you gave a pass I want to know. It's our women some way. I got my own son. I ain't the same one. You don't know me, no, you want it. Again, I'm Akoma 87.9. Akoma to me, I'm a bravo,
I'm a man so time yo. Before I'm in a man. Akoma FM 87.9. I'm a bravo, I am a I'm a man so time yo. Before I'm in a man. I'm about good so don't fret. About good so let I took on some my to me. I'm a bravo, I am I'm a man so time. Before I'm in a man. Akoma FM. Yamamo, Mama Kwaba at the Bakuma 87.9 FM. So, Akuma some Jumediano, Ebre and Aso Yasabre Makos, Mene, my bedra for Yatras ye, na Yade Ebramono, Yadamase, our baby Biamubia, say, and nayin so, we do a video to Akuma 87.9 FM. Now, a television station also, with the actual Onia TV, now, we should be our baby, I will be nothing so what should be ewo Osai TV no kwasam Osai TV so ato apete manager nyame ensha yekwa present na wi yi pa mapa wo yo ede ema komemu nsam dwumadie yada wa Sekis TV Prophet Kingsley Denfi papa onso nyame ensha papa sanso na Odo TV manager yekwa present nyame ensha mo samo pete YouTube program yi pete Emma will be BAT do Shencho no mantua and in Tokromu, Yame and Shamo Sanso, and the Wua would Facebook no and the schedule media live no say and I also would the Ubesha Facebook live and then Akoma 87.9 FM, Akoma 87.9 FM and on a Facebook page you know and a YouTube yeah Akoma 879 FM, Akoma 879 FM and it's Bomadiana Kayaho and then every any Jumano. Emano enkoye papa na semeka said ye mekwa wudo pi ena wonom afan live ye bebo wuramo emrepemu ni apopo wonim nyina edin kakra divine fashion santa tech station wa divine wonom ebie ediatum ena young billionaires club no wonom so ebuemu pa ye nye asem keto the information center Kwatria Fetia wabiemu and a big love radio so it was Spain make us say wabiemu and Mr. Wusu Edum Papa Yame onshira wo papa and wadoye Yame enshira one na yire wabape kwa san Bronze New York nei one mabiemu Yame na information center them Batman Saloon wabia to me Nyameni mebuafo information center so ene ewie wonum ebi atum gaso filling station wonum ebi atumu wonkuranza Labion Hotel Pechi number 2 and so them are in both at 32 Kwatri any profedu and within the Juma wabi atum Batman Saloon e was sokoban wonum so ebi mu papa and until one so baby awobiano na wakaye ho ene wie na yedi Juma no eye Joseph Fashion ewie wono and na ashamata de fekuada edikosi nifiada washamatade na washana na kwianso atade Josie nyame ehra wo bom so wani meeting the sports in edition mu enu ti un style bi shame efe eya na wotwa na de majo wo bepam sa pepepe de ma se ebi brand shi obi moko wedding engagement eye party ko bi adwumam un se na tade ehra no kwa efe eye twa na fa wazabijo wo bepam ne sa pepepe na ode ama un se kwia koko ono so ehra tade na yo fetwa yo jo na pama no ono so ebepem bi ede amount for Joseph Fashion was 0243 433 465 0243 433 465 enyuma kwawia one maso yasne bi eye Oliver Syria Miss Kema Line Company Limited tombro diaba de tobi edi nefa bi good supermarket no emo provision store ni mo ye bedu dwapa and time about center and what the time about Mr. Nicky herbal capsules no so aba onua eya kama edupa ni etobi no 80 on tuma eni da ho eya cotton enu nti otra afebod ye tianeti
21st clinic and so yen yes yatika expert bra na Piwak Natural Health and the 3P garlic mixture aba tutobinom na edupaneton ho ba herbal center ba no pe banka say ba siminie mamadiana bra uno pe no kase mo tochima ebesiesie e de amaw yemrefi asay na yene yababa we bi ntwem komo enra yenua be ma Bashir Mohammed Bashir an yere wabane so be breaking record e wo man Ghana mo wonu na ye oba wedi nka ware mema mienu waba wedi nka ware oni ne kuru nyaye wabane wokoy okoy no or send audio say next week or sign be ma for say wa no na just say ne wa breaking record no oba ba ko a wa ware mema emienu eno so ye need so e de chireti for de besi bia no Mohammed Bashir wonu na ye Hajia Zina na asem no ye be ma mo update ye be ko bia ya dem ase afa yemre na yeni yenua ba bi medi nkomo no kwasem asem wa yeni ni bedi hu nkomo ewonua ebeya bomodi ya ne bra Facebook live wa fom na so wa bo adwuma ba bi entensi enti yeni yenua ba no eni nkomo wodi Patrick from Foriwa. Oforiwa bonidini adini na tu asema ye shade kemo Patrick from Foriwa. Rihanna. Aha, eno Rihanna Oforiwa. Rihanna na fiba Patrick me free Western North. Sorry. Okay. Yehwe enawie yi ensem a wode ba ye no. Maame, me na bedwafo ne etiefo. Yetio. Patrick from Foriwa, me free Western North region. Sorry. Me Patrick me sister any ni kunchen e was sorry. Ahibin so. Bra bi mo bae krom ho omo tuto gold nti omo bae no omo beje dan we feel na na omo te nti me nso me obi a me paade yo pa nti obae na ohun se me ye efiade no e ma ne bepe ma ase nti o ka kire me se de wi a me si ya ade no opese o ware me na me ka kire ne se mate onire na o ka kire me se de bi onire na me ka kire ne se saade a o ma me nko ka nkire mabusuafo na o se de bi me nya abotre afi na yehu nti minya abotre kakra na me ka say you mate nti me patro na ye hyehye ho kakra but na obi ani me sister ni me kunu nso ni me ne na ye wo fie me si ni nyoma me nu aduano manidi me sister mo na omo nti fie ade cha na omo akwa adwuma nti na obi anti fie nti me share ba asa no me share bathhouse kwa na me twitwi bathhouse no atwa me wo bathhouse wo say opese ni me da ka say debi me sister ni kun fie na mete nti how can say me be ma oni mother or bathhouse nti so mbetu no ha e be nsensen bebe on so cra fie na ma hu nti ade nti na opese ni me da no so sade amaka wati na wo hu mia na ofilisi opese ni me da na msi debi onya abotre ni study ye hu hwe no ka say yo nti dakro bi mo ho no frame me no ka che me say no person oboa me because me yoba na ni je me ho person ni metra ti o person oboa me na me ka che ne say me ma me afrim nti me sister ni kun che na meti me nya adwuma bia nti saade a on fa me ntu adwuma na orient dan ma me no say you ate no be some say adwuma no mesia ne we na me say me patcho mesia no okuma ase no say e dan no type ben na me pe na me ka che ne say me per single room toilet and bath a kitchen ni bibia wo inside no catch me say you at obeyama na me see you nti be 2 weeks time na adwuma no e kate down no sisade a okoni krum ono so owo so mind ade so eno so o Western North region na me see you at nti okoye no me friend na me nsanka no nti da ko bi mo ho no ono ankasa friend no say eya no akọ site eya no koye adwuma nti network no emunye ono say ya omba fintem obeba no abre osori ahomachin so no wakọ adwuma nti me fa ncha na me see you no say opese me ba na ye di adwuma ne ho nkomo na me ka che ne say sa membra no say wa ye serious pa opese oboa me nti membra na me ka che ne say you mate na me kra me nim ho odo say na nya Western North for by so mind that there so ho no me nim ho nti wa ka dia mate nti me nua be man me nua be ma ba ko na ye nyina yeti me sister feel na me ka che ne say me hre na onu so you feel moto ana odi ye adwuma na me say hre na o ma me rent ni moto no na ye nko so mind that there so no bi say opeso ni me di nkomo serious pa na me nua ne ka say you wate
na mini ani kwan ti ye ni enim kwan ne so ti ye kokra ye yira bebre ba ayese baby akọ unhu na obisa obi a obi betra kwan nti omo kire ye kwan ma ye kojuye ye jure na time ko anwumre be 7 pm nti oma ye aduane okote aduane ma ye die na me ka che ne say oma ye ndi nkomo ne ntem cause me pese me ko me ba man krafi nti wo se me ko question kan be bi san say wo ko no wo kra wo sister die pacho there be man kra no na me sister was store on pom bantem nti man kra no nti o ka che me say ade asa yesu enim kwan ne so nti ye ntwen ade cha ne akọ nti o kan na me nyane say de o ka ne de no kro ye ntwen ade cha ne akọ no se me ntwen kwa se de be obetimi ni medi adwuma ne ho nkomo mo na opese de boam ne betimi edi ho nkomo yi so cancer na me catch ne say you mate na me friend my sister catch ne say me stre na me wo baby te ne de mint me mba fi on fa nche me say me kon man kran na me ka say kon nti ye didi we ye no ode ye ko hotel na me ka say me pacho adenti na ode ye ko hotel so worry so wodan so ko on ode ko hotel but ono so ne kuro no a wote so no wa na mokọ ye ye ko betumi di wakofia ma ye nti me pacho me catch ne say adenti na o wodan on fa ye nkofi a ode ye ko hotel no so me amini madwuma a oye ni nuanu mu fie mu krom ho aba nti amafo bebre wo mu fie ho nti ontimi mfa me nko ho sese mre nti me nto mebo emre pam no de mi be kofie na me ka se yo mate nti ode mi ko hotel ye ko hotel no oji rooms mienu na me ka se de bi me pe ba ko pe because metimi ni nua be manada na fie kura me ne da nti metimi ni nada na so o de bi o pese mi nua ne nko ada na me se de bi Minian wonim ha minso wonim ha se nti ma minian nko akoda na bibiye no ana se minso bibiye me a ehemfa na me de ko na ka chem se de bibia anye ne ha de ha nye hu ti bibia anye nti o ka ma meti ase na mka chem minian se o de ho wode na no fa wo ho a na meti ase se de wunua be ma ne nkoda ne da na won so mi wo no ana se de ono so be kwa akoda fie kwa na da ho pacho de me nua be man ko so on tese na mka chen say bra me na me de wo bai it's me sure de meka na wo se wo ye nti me nua no so jepine ye etum ekodai nti me nini na ekoda room ho nti eju ho no ye di adwuma ne ho nkomo ka chen say de we si do me fan o so say pacho si o do me pa o pese oboa me wo me life wo pese ma bra bo be basa o pese onu ankasa de nsa etum so na me ka chen say sa na me see you mate no see obeba kumasi next week nti ye de ye nda de che obeba kumasi next week oba obe frame na me hia no ho na de wo so ye e ma mbia wa ya ma na me ka say nti me pacho me da ho na no de nsa afifa me ho na me ka chen say bra den na we ode ne say ya dan pacho de nsa afifa me ode ne say ya dan ode nsa afifa me ode fifa ho say pacho what like for you me say or per se like or yesterday be am feelings be ba me nya tinka and then I have sex na da bia no feelings one na no ode ne say akro pacho ye no ko henefa pacho me ha say me no fun wo no fo ho e one na wo feelings wo e one so na no ode ne say akro na da no ka kire ne woni na pacho me kan kire pacho me kan kire ni da e ho ya na ode ne nsa ni na me no fun so ka kire so onjai me pesa ade ma hu afi na ma hu mi hu de we a usitie nti ade nti na opese oni mi ye bibi nti ho no ne me preference wo dem ho nti na me try say me friend ni na ka cha ne say me strength na ombra na de bra ni di ye mi ni no afa me phone no na me say bra den ade na opese o ye me sa na o kan ya o da me pacho da me pa be ma de ma ho me ye den kwa ma ho de ento no se ba san mi je mu ma no na me ne have sex nti me pacho they are no sini medam na too much wani wo da san pacho kire mi mu na ne di pacho oni me da gidigidi oni me da mako 4 wani wo da mako say 4 before ade a chi pacho wani wo da 4 da ku bia last say Akoma pacho eche first one de ne hu bantem but second one ne third one fourth one ne hu bantem enti first one no ne ho bantam how many pacho first one ho ba be 5 minutes be 5 minutes na ho ba ye
ena woda wo kakra mpatran ena osade be boss mpatran na madakwa na obo me se me sorry ne de ono ne be ya ade ama me nti o so ono nso de ope na o se me de ma no o ti de kateka mpatran me zo me hwa me ni bi me ho a kire me nti o so be boa me ne de o se me jam ma anti second one so last day mpatran second one last day 5 minutes mpatran second one no it be 1 hour before sana ne ho ba one mpatran wo butu so 1 hour me mpatran mo dane mpatran butu me so mami yi stars bebre ma no mami yi stars mami dog mu na mpatran dog ni ye minimu ano no and then they jere me bi na mpatran dog no se na ni je ho pa etunu no do ye mpatran doggy style 1 hour mpatran hey doggy style mpatran 1 hour mpatran ne hu sane no mpatran debi wonu madura na mpatran minimo minti min check because ka se me mbra minti me madre ma me se opeso ye me bibi nti okonu madro se de be ya odi ahoodi nyina begu me so nti mpatran moja cry free ma se bare egu bed ne so wonu da ya ma moja mpatran oni mi da ya ma moja tu first one 5 minutes mpatran second one 1 hour mpatran third one mpatran no sisa 1 hour mpatran fourth one the same mpatran moja gu me pa wo fa wo ma moja tu mpatran moja tu mi wo bed ne so obi afa asa fatro ni bi sa mpatran debi obi afa fatro bi sa mpatran debi wo so ana what to say mpatran wonu ani foni na de ma eti fo ye be mu ohu ni pakro na before ye be mu ohu ni pakro no baby ewu bia me se bra Facebook live Akoma 87.9 FM bra Facebook live na baby ye bedu na ye be ma wo hu ni pakro no minim sa wo ba bo nsam o sa wo ba ya dani o minim but wo de bomodia traffic no Facebook live Akoma 87.9 FM na share me patro mo nkoso na mo share ma yen operation na mo nyama dwuma mo share ma yen na sam we bi tensi 84 times mpatran everyone they would die ya na dwono mpatran moja tu mpatran mi sunsa no kacha me say oya sorry me fa nche no na ohun de ba ni sunti e ma ni yesa na no kacha ne say ya onya mpatran me kacha ne say ya me ya nsu na on fi no se ne ho mba ya de a obetu afim na wo piano ntwentwene na wo mogura dan no mpatran ne den say me adan ni so a lucky no onu na key ni won ntimi mbie dan no enko na wase hihyew pacha na mase hihye me moja tu me na mase hihye me pa nti ade crunch be 5 mo na pacha me say me strain na me pese me coffee no se me nto me bona ye moto no de Akoma security mine so obebie we no be 6 nti ye nto ye bo na me see you mate nti pacha me da hosa nti ade che na me coffee me nua say o mesi ni enko nti me nua ni bisa me say de ba ade na ye me pacha man kan chere me nua na wo so tiatia wo ni wo nua na ba bia wo pacha me nua no na me wo different ebia me wo hase ya na no to twi mu kakra nti me tete mu kwan ya ade a obi abete pacha obi ante hotel no embemben so too much biasa ba me enka no kro wo pacha 5 minutes de na de wu fili pacha ani enu de wu fili kakra pacha the last 5 minutes pacha but one that de na mu pacha no de na mu eden pa nti moja tu me breedy e pa na me ntimi kwan na ntie ntimi nua be ma ni bisa me se de ba de na ham na me so se me ka che me nua na be ba ka che me sister me sensen bebre me ka che me nua se on ka na ntu de be hu bia on fa na ni hwe ma ne fa na no nka okay entitama mo ba na ntie no a wo de bewura a hotel room ho no ebre wo fi hotel room akono na wo ntie no asesa pacha na asesa ze na ntie na baba wo ma na pacha because na me ti pain se wo mase tina me ntimi nanti ye me be ma so pacha na so kakra wo shia bla ma bi say pacha debi me fa obi kra like it's any type of crowd that oh okay nti me pacha ba san me nua no sa ese me titi bi man nti no wankasa biem nti na me ka o me kono ma me 100 cedis dem ka da bi moto no ya kwa current nti sa 100 cedis enso e be san di bi nso atofu o e be san di bi akwa Akoma ni no so ade ya nche oniska wono nti ye de ye nko ni phone so adum nti ye nko me kwa de besi bia me friend o be send ye ska me so ma me chip in na to asoma me abra woni wo da no wo sa wa she condom pacha wan she condom
me catch ne say on she condom o si dey bi odom ntenya de obeshe condom ti so wo yade bi kra wo de ama wo mpacha ni yanko nti mpacha ba asa no mini ane ye fa moto ni kofi nti edu kwankwa moto ni se nkakra asa na edi jufe nti jufe na me sister bofu say he fa na ekwoe na otietie mini na mkacha ne se yanko baby bonny nkomo bi na me obi kodi keke na mkacha me na me sister say yo me de me nka baby a me ko ya akre no no de on kasa me sister nso wan fi me anu so na nse me didi na tenti no amono nso wan ka hye antre me sister nti e ba asa no be ye jufie no me friend say ya ba beju say ya beju say ye nju yo me friend kra ka ache no na ye nye oha bi kra okwem me friend aka ache mpacho me friend bra no friend wan piki me call doggy style ni nyina chi pacho wan piki me call pacho wan piki me call pacho me friend wan piki me call ya style na nyende anyende o ayade asusu na daya pacho ye ne de pa pacho ye ne de unu ojeje ho pacho ojeje ho pa ye ne de oje ho se mama na asre ojeje ho se no asre ojeje ho pacho ye ne de pa o ka chere pacho o ka chere wo yo no o mama na Philippa wo wo wa pacho ebre hjem no o ka chere se wo mani feeling pacho o ka chere nti me pacho e ba asa no me ka chere me nya ne se on fa ne phone ma me fa nya ade nti me diskani na ma me nya no say 100 cities no the mama the 30 cities etofu ana ni panel ni moto ni say the akoda ma de achi nti the 70 cities ni mama nya say on fa nkotua moto ran ne kana me nya ne de koi nti me de me nya ne phone fine sa one picket later on obe picket na me ka chere say me pacho e me afowa o see me voice an o ka take on aya ka ati for hana ka ba mu no e ka ba mu no doso ba ku nie wakati kwa no pacho kati kwa wakati wonenu wakati pacho ti me ni na no kati kwa obi a wose wodon wama na feeling bibia ye kama doggy style ni nyina chiro wakati kwa no pacho kati kwa no nti na me hu de me nya me ho me friend na onfa na me say asem we de me kwa kwa ka kire ho me so na ma tie 10 million nti million ne kwa so onka ma asem bi nti na ni na hye metin nti pacho be 1 week time me to ho na insuo gu me ye na me ho so ya me hini na me say e de ba de na e ba me say na me say okay so am de be call hospital me nya no so wo yo kada na me ka che me nya no say me stre no onbolo me 100 cities me need health insurance na me fan ko hospital me ba me chia na ade ama na ka che me say what no say aden de ba de na ha na me say me yare na say me yem ha me pa man ka no kwan na nche me nya na me nya ne de 100 cities ni ma me na me de call hospital nti me call hospital no doctor ne ka share me say menya white oso nya white mpacho oh okay na we white dada mpacho na me ni white emma me insan be gu me na me ho ya me hini pa na ye for 1 week nya white na nsa be gu ya ni mpacho na menya white na me ho ya me hini nti the more na me titi me ho na eye insan etu susu ono da de ma mpacho no na de ma wanya go no mpacho oni me da ye wan use condom ana me nso me ni obi anda agison no kwa wan use condom to di nso odi ni nso ni gu mi yanka so me nso odi ni nso na gu mi no no anka so ya we se ni nso no odi gu mi mu me ka cha ne so use condom so odom ntenya de obe use condom na no ma ni tu sanka ba na ka mpacho me ka cha ne se e ba on to ka cha ne se e ba na ye ne de nti ontini ntomfiri ene na wo twa ai so no ntu a eba na ka wo no wo puto pacho se me ni se ne ho ba o na se obi ba sai omuni omo ho ye ne so no nti ka be o sa fe na content himself to say akwa there is something coming tina ka wo so atwoto nti pacho me ka che doctor ni se on treat me doctor ni no omo wo me pane e wo mintini ni na me see you nti me bo ka 80 cities ana me chairman doctor ni ko na me ni no no kwanti na man it because na me need health insurance okay na me ka che ne se me danase na me koye nti me koye na me nya ne ka che me se ono de opeso odi ni tishim e ba kumase e be ye adwuma se de be ya obenye scar rent dan na mama betina ni chen na me ya be ma no ona ye pani anasa pacho no na chi ba ne ono chi ba no okay nti e ba asa no ono ni ba kumase nti oba ye no nka ewo mu wa na me nya ne fa me ka che me se wanya dan rent nti me bra na me metina ni nchen but if
wo one de se wo ba ye benya o Pacho eno to kwana Pacho me friend on find me kwa me boy me jai ne friend na no so wo bebo me Pacho ani be si ye no Pacho me friend on find na my bro one ho kra na me friend bi na my yi ma drink craft ni so nti me ba me nua ne nche wo kumase nti me ba na me school madam so tonton ntade na me ka che me nua ne se me sre na on phone ye de emma me na nka me posting your money bi na obi pe bia na nka me de ama no se de be ya me so me nya nka kra wo so e de adidi nti me nua ne try the best time on top phone mama nti me ba online me ba WhatsApp nti me posting ntade no be ma comment on for ba ko say be ma comment on ho say ti say de menye ska papa ade ma bia boutique no ka chin say de bi me bia boutique o na me sister bi enwoma nti me post no bi pe bia na makoto ama na me so kakra bi a menya osum na me so mafa no so no kra o pe bi o me ntade ni mu ye ne fe nti ono no pese o tobi ana me sisa me dem ni say business na me ye nti me kwa man bisa ne say ada nti na me fra wa wonfa man ka wo hwe anfa nkyere because na ma brain na me see you any esade a on chi so di ope na me fa mane kan on send this kan na me fa mane kan on mo fa brain no ka chem say dey bi ono ankasa oba kumase nti oba frame na me bi abrain na me say ada nti na wa me fa mane kan so dey me de mane ka e bi betimi ayira ti me bi ono ni beba kumase nti oba frame na me dey sham na me ka chem say pacho mate ti pacho be ni 3 days time no frame me ka chem say wa ba kumase nti enyoma no de o ka say open me fa me chere no me bi say me fa me chere wo hefa no chere me baby a me fa me chere pacho no de kan na nenam nti o ma me ko jere baby na obe fa me nti obe fa me na baby obi kan ne be gina aye no wa fa ne ma na chere me pacho me de chere no ka chem say o ti mi hwe nyoma no we kwan ho sa nti ye fa nko baby a wo adwum pone nti pacho ka sa na me say pacho say me de me business na me ye me nim say anya ade a ope mi biem because ope mi anka ma ba won che ma ba fie me fra okra na nka peke won peke nti pacho me yi ma drink craft fie so enye so wo kwa ne nchen ye o wo kwa ne nchen keke o wo kwa ne nchen ma ne wo so o kasi ma ba won nchen amwa wo so me nti pacho me yi ma drink fie so me nim say e ntro bi na oba be twa me nti me yi ma drink fie so ba bi de na me ye me business ana ntade no so na so open na e boss nti me yes ka be brain side asimu ti pacho mi nti ase ye adwuma na me ne coin nti me ne coin na so mi yi ntade ne nchen ti pacho mi yi ntade ne chere na so mi fa ngu nchen na da no do ko ye pacho de mi ko hotel no do ko ye hotel bi em pacho ai na hotel wo fa pacho wo de chenso na wo do ko ro hotel na wusuro dia wo do ko first hotel ko ye we pacho adwemboni amba mitim so obetimi aye me saabie manya ne ho adwemboni because oyobi a ohu nani mo abeka so ye innocent nti me no manya sa adwemboni na ama no nti e ba san mi di na chi ne koye nti me koye no ka se mi yi ntade ne nchen mi yi che ne wi o se me de mi fa ngu ho me nchen nti okoloke do na me se adenti na oloke do no se de bi oni e so ni mi di nkomo pa na me se you mat no say what peme pa try asi wo peme papa nam sinti wo peme a adenti na wo ye mesa asi o ono won sheda nya available fie okwa adwuma so jane phone ni tu fie nti ebetimi abasa me friend na ye ni nuanom na ya omo peke course na no makate no ono so be fe adwuma aba no na wa brand nti wo share me amemfa nche no na me ka che ne say yo me dia che no say adwuma no obeboa me de ntade ni mani bia eho na obema yakọ na akọ rent dan na mami na odimatu adwuma so kai mi tiri be ye me de nti me patro e ba asa no me gini diye nti eho no so no pese of force me oni me dan am si obe sign ma da biem second one biem no so wade na me yes e wa de cham so no pass me pass hotel ho no pass am si biem I don't cast me a Jimmy for no de be my main casa odo me papa o person worry me o person ye me ho ade ankasa patro da me ama me nyantia sinti me ko no me person ni me beda bi because me ne da na o ma me yare no na me person ni me beda bi na ba man kwa ni di say patro feni nkruma nkruma
Nguruma. Mpachani. Nidia nkasa no. Mpachani. Oni guy name fufuro bia. Pacho de bi nidia Nguruma. Mpachani. Ya was so free no. Pacho okacha me so ye nod nani. Oye nodna. Mpachani. Eni efe ni nguruma. Mpachani. Akoma FM. Eti eyi fa na first day no a wo ne wo brother tena moto so okoye. Eni fa na akohia no. Pacho dicha owo swama indade so. Swama ndade so. Mpachani Western of won wo mu ye adwuma. Pacho wo ye adwuma o to gold. Enti won wo kotra wo gold no. Pacho honor ti sisa me kan say honor ye ni bibia honor ti. Wo fie won a wo din ka be obehu wo no de. Pacho honor ba ye kom wo be ye adwuma wo. But Western of one no. Pacho say one what here. Pacho honor ti. Won ye himfa. Swama ndade so. Okay, ya me shira. Yanko. Nti me Pacho. Yanko di cham so hotel ho de. Pacho ba sa no. Ofoso me pa gidi pa no ne me dai. Pacho ne me dai. Pacho na wuje mu aya no. Pacho ye na me jam ofoso me no ne me dai. Another force no wo dem. Pacho ne me ntwantro. Pacho no crazy. Pacho e bia na wo be pe boy. Pacho me jam ama no. Me de mo na so de be boa me no. Nti na me ono ntimi hu no oyo obi a na nim ye innocent nti wo no kra be pe na asem enti na wo do na me do no Pacho na me do no nso ka chem so do me pa na me do ne pa ti wo do ne da su wo Pacho no do ne da su wo yes ti Pacho me ne have sex of course so many me have sex e wo di chem so wo Pacho hotel ho ya eno no tama wo di niema no ma no Pacho na bobense Pacho na we around be 12 going. Oh, yes, na dia sa ewia. Na dia nsan. Nti me Pacho ba sa no. Me beba ma me musa o te from mama chip in kakra. Then two stories nti e di rewura musa. Time a wo ko no because say why you bibi penti. Na wa fa wo bia ni wa chi se bia me yonko ikoja me. Na so be se bia me interest no. Pacho man for bia ndi me. And wo mo wo bia so ma me catch me bra say obi a odan yomanti me de kwa Akoma number. Sana me catch me bra man kan che me bra say bia bra na ye call no ho. Man me bra kwa onti fie. Okay. Sorry I no kwa adwuma nso no onti fie o ye driver ni. Nti me catch ba sa no. Me bu fuye me tam nyoma no consign wo. Oni me da wie ye no. Let me have sex. No so consign ti say bia. Pacho no de okoba akope. Nti me bu fuye me tam nyoma no. Na me di pie man fa nyoma na amani bim nti me tike mo me kono frefre me sama mpeke the one was sending me mobile money 200 cedis 200 mpatran ti me do fie no san friend na me say o say o share me o ya sorry o hu me no like odomi nti o hu me na o feel so person me have sex mpatran so hu ana ne ba ma so mpatran that's one wo meda mpatran wo dia wo do no san na tie wo hu ana ne ba ma so mpatran na me ka cha ne say mate so ono dia no ka cha ne say this opese oboa me nti opese okomu krom oba obefre me na wa current dan na ye de ama me no de matu adwuma pacho kan sa na me ka cha ne say you mate okay nti me friend na emu ho me san friend na on sam peke nti me wo ho a na me ho aya me basa nti na me pesa me call hospital pacho be 1 month time na me ho ya me basa na me menses nso na me menses nso emba na me menses nemba okay onu ko de cham so won ba ye no the menses amada was a make was amba okay nti na me ho so ya me basa me didi a na ma fe me ye adwuma kakra na ma bre na me si ede ba de na eba me sie ana me call hospital man kan kire me nua no me catch me nyane say me call hospital or me scan me fan call hospital na say no so na white no a aba no so na dey me treat and say call nti me catch me nyane say me scan fan call hospital so me nyane baby say won to pe hospital pa da wo yare ana me catch say bro say me yare an ka me call hospital bro no say me he fa bro call Pacho no say me he fa na me catch say my ase me ya pa nti person me dey call hospital me nyane ma me scan na me call hospital to me call hospital na doctor ni ka me say me nkoye test so doctor ni koye test na menyim doctor ni kai manje andi pacho kai manje andi woni nguruma nyem pacho menene nyem because ni obi anda just onu kwa na menene dai ni pacho munya na mo fa nguruma me picture no nto so na me aye fa picture no nto so na wo mu achi pacho asam no ba bia hu ade no
afi na ba aha de wo beka che ge ne se be ebia wagimi ane se gas no wo ye omuhwe anya ye boys de wo kan fa wo mo fa na ebom no wuri nyansa ba bia boa wo eti afi ne ba beka juma wadi ade boy no adi atramo enti ya di nguruma na ye ka se ne picture no ye de ba beto so ye de to so na wo ye oba oni nguruma ni empato twani hwasoro wada da hono de woni de opa wo ba wo huru ba no na ne be ma so ye ono ni woni ne kwada fo patwa ye ono ne mo je tu oba no patwa ye ono wa imani ye dogi style patwa ye ono mpato nguruma ne picture na da so no patwa ne picture ne da so no enti me pato ye de picture na to so enti ba bia wo bi a chichi ne bancha ye ye be asam ni ye be wi a ye de ababa we yi life e be sen gurumansa enti wo de ba bia wo bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live bomodia na bra sisi a Akoma 87.9 FM eno no wo bo na mi aso akodo na dem na so abahwe be ma ye nimbi wo bia wo ni ma branch yi sa wadi bi sa adi wo a ana woni ni subaya fransa na bay 0242 836029 wo ye wo ba wadi bi adi empotamu a be ma ne wo no woni mi sasa na ni sutie me pacho me di number yi tu dwa frɛ yesesi a 0242 836029 0242 836029 frɛ yesesi a mama picture ne naso kakra ma me mama ne naso na ye hwa branche no obi a wonim ni bia bra Facebook like ka ho traffic na enche be hwe no na de wadie no nyamraso to aso nti me pacho e ba asa no me ba fie no me sister me njindi me nyem nti me ko top pregnancy test mienu me check ba ko me ba na me check ba ko me nyem ade achi na me san check ya me nyem hwan na me ko akoka kire no me fra be ma ne sa pacho be ma na mpeke me ko me fra ne ko aka kire ne say ni na aba wa fa de me pacho wa fa wo de wo nya wo na so wo buku no wi a wakwa wo friend the feelings ni na be friend na pacho wa mfa me so hwan na me ko ka kire me nia no so ye yon ba efe na wasi so obo ne bra enti sika wa ne de wonyem yi pacho me nyem ye me sande me ha akoto me nia no so na msi debi me nye sa enguruma picture ne da so me de hia me muma nguru se enguruma o se nkuruma ne picture no na so sa ma me anna so ma me na wen kwa na mo picture ne ba ko mpacha ba ko pena me o muma ye bebre mun ko Facebook na mu twi nguruma picture no dia dudu na watwa de dada man ina no mu wuro ni ina ngusuma ye nti me pacha ba asa no me friend madam fo ba ko na me ni susu hu se menyem na be ma na me ni nyem no me friend na o mfa na madam fo ne se sa person ye na me ka chan tem pese me yi akra no na madam fo ne ka chan me se sa no se men kan cha me bra na se me bra me ka chere na o ma mi ni akwa na enne no o china obehuhura me nti ono so be friend me sister mo ka chere me tenya di a me ka chere me bra nti ono de ombolo me na me fan ko pedro na me fan nya akwa ti madam fo ni bolo me ska 300 cedis ona me di ko pedro na me nyusu bida nti I me nim de ya esitie yin san pacha de abortion da nguruma abortion ne pacha ba sanu me fa dro no me beye mre afi de na tama wose akrane ban na moja moja tu me sa na ma ya mre me ya mu hwie yeye me fa me brown so me bra ba be sensem bebre na msi de bi se me de ha wu pa de ma me mfre me bra obakra na oteetia me anya she me fre me bra ka chanse bebi a wo bia ombre fie patran na me patran nti me bra ba obaye no hu ye ne yam hye no no se de na ye me na se bra ko hospital family ko hospital na bra se de bi onye school de me be ko hospital so de me be ko boko draston no akoto pedra brem e sam se e de ba de ne bai na mchechum cha me bra se me nyin na ma ya abortion na ye mi se se me bra ko draston e ko pedra brem ma me nom ye simpacho mi hyedem sa 1 month me bra bisa me kan se bra na ye ko ne ho no ono na me ne nyin me kan ni na acha me bra na me bra se na wan kan che na nsi bro ni show se me ka kire wa be ka kire sister ma mama ye mi bibi na me bra ka se debi sa dia me fa
brand number man no friend me bra friend sa me bra friend one pick or million voice na cartoon we so ni million so the voice na cartoon my yard me promise na me my yard say ya good job say ya na me peno ayi di oka say ni mi afa nkuruma na da ho no wo beda wo say ya voice ya ba nye mo so mo nye smart Patra basa no me hyedam sa 1 month nti minya na share me eye bibia na me see you me de yankopon asese me ho atome enti wanya nkuruma kro fe na ka che se Patra me friend na won fa yegu Patra me friend na won fa okay nti me fu be iraye na minya ne santo fun problem na me nko WhatsApp na me see yam na minya ne to WhatsApp phone brand me aha na asem no wana tiefo baby asem ni wono ehwo na yadru no me pacho waka we yadu opa bi akekate ni aba na me ameti akwanya iso na me nakeka ma kire no na emom ye wi ani upload no nti Patra me ba WhatsApp na hu se my post no o comment wa se menfie no e post Patra me post me picture na wo picture ye mi abayi so ha no kwa no wo fe wo ye slim but wo form kama etu otu na wutwa de to wa na say post be na ye Patra me gina na me twa picture na me sanye me Patra mo ma ye me camera ni ye ma me na post no wa ye ya wo de to wa nguruma sa hu ni ya ne kwa sa do no obe post ya kire ye etu fori wa sare wo feri wa sare ma me na de agu wo fe slim things no ye hunu ni ma hwe akonya no kwa akiri kakra bi ma me very beautiful lady okay when you're slim but ne our form ne form kama Coca-Cola shape say ya bi na omo paint na nguruma hu a oso hu wa na ne be ma asore no say ne nua ba na tie fa nsam ho you sa me hu bibia kama say no tie da wachi kakra bi ma me na me rade very beautiful lady etinye na de ye bia na ye ne fo so won ya de wo fia na wo hwe ne ma no a enu no wase wade ye ni fenti onya wo be wa wo pe wo no ase wo na mbranti abasa na ti enti post ne say na post ya wo de to Facebook no wo jira ho say oh ye kire me so ana me pull me to puto wase wakoto wo no pull ne to enu ti koto ne puto na kire me say de o si ye post me okay watch that yes so when you say the patcha say you aha say you wow machine woman mi ko you start cry aha say you and I dey Facebook who dey to okay say when dey to the WhatsApp start post na wa ye no wa ejamuni post ye na me kwa me ye nye yade mi sisi asena ye nkwai nti me Patra ohu ye no ben it on my comment or throw love symbol e wa se menfi no atie for pose no aha fe kwa neba pose ne nie e na wa ye e de akire ye no enu ti bra me bi sa pose we wa hwa me nyakoto ya maka fo mo ma ese robot mo so mo peja me ameka ho enu ti mi no ye e de akire ye no ne wo fe hwe ne form what do na wono hwe ne form na ade na da won sa wen Patra tattoo me rasa de sitie ase wo tattoo no so efe eno so ase akire say Patra a bad friend influence na mama bad friend influence na wo na fofo aye tattoo ni bia to wo mo ho wo ma ya toto wo mo henefa Patra o ma ye say wo ma ye ne say ya to wo mo nsa ho fa mi ye hwe se de sitie Nigga ye beka ho asem. Was say a bad influence. Ye hwe dabi me pacho ye ho agese mutwa. Na mu post to amaye we no eni akata nti me pacho munya sa adwuma no ema me sesi a me de one a bad influence. Yati ase ye wi ye be hu kwani ye de be paper tattoo no everywhere ma wo. Who you nice girl. Who be see paper. Enti ye hwe tattoo na dan sa no na Munchama me. At the Pay Information Center, you be at Big Love Radio, it was Spain, and also at Demo Papa, Mr. Wusu Adum,
Adum Africa Market Bronx New York will be at the Atuwa Wama New York for Monte fan club my young ever hawk Mr. Tattoo na sound say tattoo bia ewase ye be me na tattoo yi eno na Facebook akoma Facebook line bomodi ye ni ba le chatting sound asia wusu ni mu betumi aba na wo so ma ye ni aba yi problem yi so we were the same problem be na bia ye obi a bomodi na efre yen kwanda bu betumi ache tattoo bibi ana okay yenya oba bia nguruma de bia ye no wono so online so oba bi si nguruma de bia ye no mo fa nguruma number ayi ne picture no to mo fa tattoo no tinchen yenya wo bia nguruma de bia ye no so no it be so that our problem here be 020 3933582 ye production line no so we was our main problem here be maybe the bia yo the song 020 3933582 ye shut tattoo ni ye kwa o mane so na ye ni aba no enkwadi nkomo me so e mawudi na ebom ne kire de nguruma e de ayewo ye mo ha mama yo na nguruma wo no wa hen na bone to fa na bi dia ko bia yo le mini ko sia o se hiyoso e hana moti ni ti aka che o se opedonko eni tilasa he kan mo tan na makoto ejani ameba na mi ti na yanko na mi no ko nti mo ni ko bi san na e to ba ko ni ye na ko ka da ni ti o ka da ni ko ti ana mi ti o na da so na ti da bi ni ni ko ni ti o ma na mi ti na o ka da ni ti mo che ni de bi ni ti nti ya se ye ni na ko che ni ti yen ji na ko Akoma FM. I don't think I will have because I don't have a look at that. Yes, the bed, you don't have a child. You don't know no child is in the my name for the assistant, waiting for you. Yes, the bed. If I do a child, I will be doing a waiting you. Yes, you don't put it into my life after a lot of people coming with me. Yes, I need a woman in my working. It's an issue. If you know my family, you know I can't understand. And I never die. what the macaw to form If I try, from then you see you with a keeper in a civil. You are never die. It was for me. You are never die. and then no kwa nguruma no da wo ni yensisie mo and then to ye e form wo ka wo to ye okay you so open Pakistan me patro ma wo ye Pakistan ni bi ma If I say that you don't know anything, then the woman is dying to know anything. If you are trying to run, I don't know if you know that. It's your bad mission. And I didn't change it at the line like no kissing. Akoma FM. na o kisi wo yene kisi no ya na yeti ya no na baby wa no yo That's your man. Because the man is here. It's not similar, not like a shaman. And also a washing or something. It's in the question of the maintenance, but no professor. The very first one is a yes wo so anya de wo so anya ai white ni bia ye go no de bia ma wo ana ofori wa wo so de bia na ma wo Gono. wono so ma wo the same ya de na bia adore no te sa akoko no ene wo de na mo no wo teacher okay enti ye mewie ekwan da so wo wie ya wo ko ye ne de na si ye Yes, no, you need let's remember now the man and my born, my head because I found the Jana and the Kandani, but go to Latin. If you remember, and I look for me, and remember. If you need them, so many people, none of the little person, and I'm not talking.
Nti ayi ka yi no, mama na yi ka me ka number no, na me ka ti chere. Ma no send you pictures na no ka 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 me ko do chere ni ya ka ka chere. Nti na no ka se no bi ka no. E ti ka wa ba ko na se. Nti no shi no. Ba ya ba ka ko yen ko di no, ba ka ko di na ha ma, e bi na ma de on ba. Na yi ko si. Na yi ko si, nti ka action na ma ya na ka no. E ma me ti ha ni se ko ni ni ka na ko di. E mi ye le pa. E mi ye le. Mas que cara não tinha isso. Enti na wanu da sa da tro ni wie ye no. Wo ko no ma usika. Não, não sei. We kwa wi de we nya kapra. Não sei, mas não sei, eu clampo sai pai. Não é que na massa tem pai. Ela, me voltou madame foi na casa. Eu não tenho já na minha casa. Enti wo no da sa banku ni tilapia na de wo to ma wa ho. Ela não tá mais, tá tirando da minha casa que eu digo. Ela não me diz nada. Oh, aí foi uma você de ne ye Biani a opepa. Biani. Banku ni tilapia. Oh. Na opepa. Biani a opepa. No. Na one na di ya na. That's what baby. Okay, na nti fu one dia wo te ne nka biem. Let's make a bit of none of the attacks. If you need to make a market, okay, my baby, mamma, nothing but a medium. I send the money, maybe not that. But my name is saying, Mamma, you tell me. Yamis, okay. Okay. May I say, yeah, the number that you me patrol, we are fair. Na ye hu kwani amoso no befa so amobeba ni ehu mu edi bebo awo why eti yeni eba ya ye ni di komo wano so enkuruma edi bi edi no mo fani funi ni santo ebi na afei ni wobi ba behwe eti mo fa to so me se wo yo ba na brantie yi wodi bi edi wa wo so fa bomodi afesisi ya why 0242836029 fesisi ya afei yenko dia to so miensa ye no ofari ye twa ye homra wojide atefo ye twa ye ho aba na baby asam no gina pa no ya me se wo bedi natam wo wi a wo be se ya upload no e wo dia kwa ba another girl so say unity Akoma. Hey ye wo another girl say unity atefo ye samo ye twa ye ho ba ene de mu no ye nia na tena hawo ye nko ba bi asem no mu ade ye kwa ba sisia middle na den na wote ho a wa ye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos sani amensa ne menamu twetweme no emu ayi titiriti mentumi mpo nsore wo na enwanwa eno me free jom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti no bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wa no 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene edi ayi aha na no na madafu kofi mpo ka kire me se we work natural herb for bi bidrobi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojene wapaso na sorry a Baba ni so be breaking record e wo man gane mo wonu na ye oba awadi nka ware mema mbemu waba awadi nka ware oni ni kuri nyaye waba no okoyi no send audio say on next week or say be ma fofo say wa no na je say ne wa breaking record no oba ba ko wa ware emema eniemo eno so ye ni da so e bi executive for ye besi bia no Mohammed Bashir wona ne yiri Hajia Zuna na asem no ye be ma mo update ye be ko bia ye be mo ase afeye no na ye ni ba bi medi komo no kwasem asem ye ni ba bi hu komo wonia ebe ya bomodi ya ne bra Facebook live wa fom na so wa bo adwuma ba bi entansi enti ni aba no eni komo wodi Pastor from Foriwa. Oforiwa bonidini edini yetu asema ye sabe kanu Pastor from Foriwa. Wa Rehana eno Rehana Oforiwa. Rehana na fi ba Pastor me free resting no. Sorry. Okay. Ye hwe enawie yi ensemu a wo de ba ye no. Ma me ma bedwafo ni etiefo. Etie. Pastor from Foriwa, me free resting no region. Sorry. Me Pastor
meet my sister any ni kunchen was 7 been so bra bumo by a chrome ho omo to good nti omo buy no omo beje dan we feel na na omote nti mi nso mi obi a me pade yo pa nti obaye na ohu se me ye efiade no e ma ne be pe ma so nti o ka che me se de ya me si ya ade no opese o wan na me ka che me se mate onire na o ka che me se de bi onire na me ka che me se saade a o ma ne nko ka nchiro na busiafo na so de bi ni ya abotre afi na ye hu nti ni ya abotre kakra na me ka se wo nti ti me patro na ye hihye ho kakra but na obi ani mi sister ni kun su ni na ye wo fi mi si nyoma mi adwanu ma na di mi sister mo na omo nti fi ade che na omo akwa adwanu na obi ani nti fi nti me share baasa no me share batas kwa na mi twitwi batas no atwa no batas wo say opeson ni me da ka say debi my sister ni kunfie na muti nti how can say me be ma oni mother about 1000 nti so mba tu no ha e be nsensen be bro so crafty na ma nti ade nti na person ni da no so sade amaka wati na wo hu ya na ofini so person ni da na msi de bi onya abotranye study ya ho hwe no ka so nti da could be more no frame no ka she me say no person oboa me because me oba na ni je me ho person ni metra so person oboa me na me ka she me say mi mami efim nti mi sister ni kunche na mti mi ye adwuma bia nti sadia onfa mi ntu adwuma na orient dan mami no so you wate no bi sam say adwuma mesia no na msi me patcho mesia no okunase no say edan no type ben na me na me ka me say me person room toilet and bath a kitchen bi bia won inside no ka me say you wate obeya ama na msi nti be 2 weeks time na adwuma no e ka te down no so sadia okonikro ono so owo swama inda desu eno so resting no fragile na msi wati nti okoye no me frena me sanka nti da ko mo ho ono akasa frena no say eya no akosite eya no ko yedwuma nti network no emunye ono say ya omba fientem obeba no abre osori ahomachin so no akoyedwuma nti me fancha na msi no say opese me ba na yedi adwuma ne ho nkom na me ka che ne se sa member na so ye wa serious pa person oboa nti member na me ka che ne se wo mate na me kra me nimbo odo say na nya western no for by so am that there so me nimbo nti wa kadia mate nti me ya be ma ba ko na in na yeti me sister feel na me ka che ne se me strena onu so you ana obi adwuma na me se strena Oma mi renti moto na yenko swama ngade so obi se opesa mi di nkomo serious pa na mi nya ne ka se wi wate na mi ni nya ne kwenti ye ni nim kwan ne so nti ye kwakwa ye yura bebro ba aisi bebi akọ wu na obisa obi a obi e che kwan nti omo che kwan ma ye koju ye ju na time ko enimo be 7 pm nti oma ye diane okote diane ma ye die na me ka che ne se oma ye ndi nkomo ntem cause me pese me ko me ba man crash so se me ko Question can be this and so wo ko no kra wo sister die patch the be man crown my sister was store on pon banting so man crown nti o ka che me se adiasa yesu nim kwan so nti yentwen ade chani akọ nti o kai na me nya ne se de o ka ne de yentwen yentwen ade chani akọ no si mentwen kwa se de be obetimi medi adwuma ne ho komo ma na person de boam obetimi di ho komo so ka sa na me ka che ne se we mate na me friend sister ka che ne se me sre na me be bi nti na de mi ntimi be fi on fa nche me se me kom man kan na me ka te kom nti ye didi ye no ode ye ko hotel na me ka se me pacho ade nti na ode ye ko hotel so worry so dan so on ode ko hotel pacho but onu si ne kuro no wo te so no wa na mo ko ye pacho na ko timi di wa ko fia ma ye pacho nti me pacho me ka che ne se ade nti na owo dan ye won fa ye nkofi a ode ye ko hotel so ye me ni moduma a oye ni ya no mu fie mu kuro mu aba nti amafo bebo mu fie nti won timi mfa me nko ho sese mu nti me nto mebo me pam no di be ko fie na mfa se wo mate nti ode mi ko hotel ye ko hotel no oji rooms ni no no ka se debi
me pe baako because me tumi ni abe manada me fie kura me ne neda me tumi ni nada no so o de bi o pese ni nya ne nko ada no so de bi me nya no woni ha me so ni ha se nti ma me nya ne nko akoda na bibiye no na se me so bibiye na enyi fa na me de ko no ga chem se de bibiye anye me ha de ha yi ti bibiye anye nti o kama me ti ase na me ka chem nya nko de de Wọ́n jẹ́ àná fa àwọn wá àti àṣẹ ẹ̀. Bẹ́sẹ̀ sí ẹ̀dí ẹ̀wú ni abẹ́ máa ń kọ́ dání dà. Lọ́wọ́ sí ní wọ̀n náà. Àná àṣẹ sí ẹ̀dí ọ̀nà oṣù ọ̀bẹ kọ́ àkọ́dá ti yẹ. Kàṣẹ̀dẹ̀ ìwọ́n náà dà. Kàṣẹ̀dẹ̀ me ni abẹ́ máa ń kọ́ sí ọ̀n tí a sì náà ń kàṣẹ̀ ń sẹ̀ bọ́ à mí nà mí dé báyìí. Nti mi sọ deɛ mẹ́ka na wọ́n sẹ̀ wọ́yẹ. Nti mi ní àná so jẹ pin ní ẹ̀yẹ tu ẹ̀kọ́ dá ẹ̀. Nti mi ní ní ẹ̀kọ́ dá ọ̀yú mi wọ̀. Nti edu hɔ mi edi edu wa ni hu kɔmɔ kàṣẹ̀ mi sẹ̀ the road si dɔ mi fan. Òsì sẹ́yìn. Pàṣẹ sí ọ̀dọ̀ mi paa. Ọ̀pẹ̀ sí ọ̀bọ̀n mi wọ̀ mi life mi. Ọ̀pẹ̀ sí ma bá àbọ̀ bẹ́yẹ bàtà. Ọ̀pẹ̀ sí ọ̀nù àgbàsá bí mi nsa ẹ̀tù mi so. Náà mi ka ṣe ne fẹ́ sáà. Náà mi sì wò màtí. Náà sì ọ̀bẹ̀bá kùmà sí next week. Nti yẹ́ de yẹn da adé kyẹ́ ọ̀bẹ̀bá kùmà sí next week. Ọ̀bọ̀ ọ̀bẹ̀ fẹ́ mi. Náà mi ṣíà mi wọ̀ hɔ. Náà de ọ̀sọ̀ mi ẹ̀ má mi bìà wáyà mà. Náà mi fa se. Nti mi pàṣẹ mi dá wọn náà ọ̀dẹ̀ mi nsa àfìfà mi. Náà mi ka ṣe ne sẹ́ bọ́ adé náà wù. Wọ́n ní sẹ́ yẹ́ dàn. Pàṣẹ ọ̀dẹ̀ mi nsa àfìfà mi. Wọ́n ní sẹ́ yẹ́ dàn. Ọ̀dẹ̀ mi nsa àfìfà mi. Ọ̀dẹ̀ fífọ́ ọ̀hún sẹ́yìn. Pàṣẹ wà like ọ̀yẹ́ mi sè. Ọ̀pẹ̀ sẹ́ like ọ̀yẹ́ sẹ́ dẹ̀dẹ̀ àmì feelings bẹ́bà mi ní àtìǹká ẹni náà ha bó sẹ́. Na dàbí ẹ̀ náà feelings wọn náà náà ẹnu wa ni wà so egu àmútiẹ tí fọ yẹn sábẹ mu na sábẹ kasa yẹ ẹ máa fọ ẹ náà sẹ yẹ fẹ sá abirantìyẹ yìí ẹ di bi ẹ di wọn mọ bẹẹbi a kéèsì kẹsíẹ ni wọn wà náà mẹka akyerẹ mu no afẹ ni ẹ duru hɔ ẹnu tiẹ mẹ ọfẹ wíwà ní ẹ tó so bìẹ mu yẹ abọ́ọ̀sì ní nyinaa ewì ẹ̀yẹ no a wọ́n di picture no wọ́n pọ́ọ̀sì yẹ no ẹ duru hɔ yẹn kọ. Pàṣẹ òhun yẹn no ọbẹ̀ trọ́ love symbol àti máa ń fi nù. Nti ọ̀fẹ́ mi náà kàchẹ́ mi sẹ́ wà bá kùmà sí òhìá mi dendenden. Wọ́n kà sọ òhìá mi yẹn dẹ̀ náà sì mi dẹ̀ mi ń ṣá mi serious paa. Náà mi sì sá. Tí mi sọ náà máa fa mi ho adwene dada. Mi bí bíá ṣe mi tirim. Tí ẹ bá àṣà náà mi kàchẹ́ mi sẹ́ yóò máa ti. Mi ṣíà no. Nti pàṣẹ mi kò ṣíà no ọ̀dẹ̀ kyẹ́ mi so. Náà sì yẹn kọ́ bá ń tìmá. Nam say hon say osi e de enko na see you mati nti etike ni ma ye ekọ no ataju we bi ba betwam ana okacha ataju ni say o ma ni bi na de adwuma bi okwakwen ni enye easy ade na na etwabu a si ho ataju me pa chan anu ase de yin ene de adwuma bi okwakwen ni enye easy nti ataju ni ma ni bi na mbisa ni say ede ba adwuma na okwakwen I say yo de eju ha na obehu na me ka say yo eju oje ataju ni bi oje ye na mo ko no ore ko me patcho no ore ko ona husu bi be me patcho de bi ma wi bi o charge ni battery patcho me so na bi bia o mi trim because en kwase ebo na odi bu mi na ma plan wo mi trim dada nti ya kwa ye no odi mi ko hotel mi di na chi ni ko e patcho odi mi ko bantima ya ko ko aduane ma mi di ye odi hotel no restaurant on so ko aduane ma mi di me ye na ka cha so kwa charge ne phone e wo hotel room home ti ye nko na m si yo mate na me ne ko ye nti me ne ko ye no ana na dan ku bi friend say or Tony 8 plus and for the betcha no but ne ho akire nti o ma ne 800 cedis na on fa for ne man na me ka so when e sa dia Jemedia no na je ne dia ne ye de e ma me o se hye me ntofo ma o da na me se sa man ka se ho na me siri wo me tiri na me see you nti na ma address say o try so ne me ba beda me ka che ne so ma me ntafre ne kwat ho na me de me say na bon kwat mu ma kan kwat me fi aduni ya de down ti ma na udidi na ti na da me tru man because kwa dan me pa cho me kan ne kwat me fi ofi se nkwase e bo na odi bu me no ka wo ba ka free ho pa cho ka me ka free ho pan ka me ka free ho se me ka se me tafra ho na me de me sene nso de nam pa me de be kan ne kwat me fi ho pa ma na hu say yes adwene na down ti ma na odidi na chi kaka no adwene da mi chi mi yakọ nyina adwene wo mi ti mu anu nti aba asa na okacha mi say onu de okwa akodware aba na na de me ba be spending night e wo ni nchen na de adwuma ode me be yen na me si yo mate nti okọ no eja ne phone wo ho ana me ka say ne phone wo ha ani akware ne phone de metama akọ papa eti we nya nka ne ba ma ne mo but ne phone ne papa mi hu ne phone a adwe foforo e ba me tri na me say okay nti me tu ne phone o use iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max me try say anyway me try oh iPhone 11 Pro Max
me hunu bi da ye hu man promise ni way na promise no e kama pa won no Pacha kama pa abroche for me yan for na be promise what obi to bi na chere na we me yusu ni yusu e da won no Pacha ni said pa me boss what Pacha ni boede na ma phone so yanko Pacha na me tam e ya dia to screen no so no Pacha me tam phone na me juro reception ho no omo ka chere me say key ni we na me so onipa na me ne buy ho tempa na me de koy ti me koy na me nya taxi bi o twom dropping na me find na me coffee Pacha wan frame me ojo ko jare na ni dem ho Pacha de bi o yisu yam so ka ho yam ne de man fa phone nkwa na me fire iPhone nkwa na me fire wan frame me value be saying Pacha wan frame me Pacha phone no first na e ba so no mo to ne be 7,000 going by sister de million so the 5,000 oh at it is 50 million Pacha ayo there be me so mo papa ntomo first can ma ya kwa ti me Pacha e ba sa no no frame me o wan frame no frame me sister Kuno I friend my sister Kuni catch my sister Kuni say me ma ba be wia ne phone ana my sister Kuni bi say say na forward there ba ne say no be share wia ne phone wantimi ankasa o catch wo sister say wia me sister Kuni say oni me sister Kuni okay catch my sister Kuni say me ma ba be wia ne phone na sister Kuni say na forward there ba ne say no no share ye be wia o phone wantimi ankasa na Mr. Kuni say ma to dem me frefo wa na Mr. Kuni frem na me chechire mu na na Mr. Kuni say dia wa hono na me sign dia wa hono no nti me dia na meje ne me de ne phone ne be ma no I just so current dan no e dan ne me ni ko agreement bona wo sha wo no me pa sha wo de phone ne be ma wanye ansa na me de ne phone ne ma o sha wo bo bayi fiti acho o ka chere say o be rent dan single room toilet and bath o be siesie me ka chere say me pay TV ne fridge and bed o so be ni na ma o we assign the man to adwuma na me ka chere say I just so rent dan no edi mi tu adwuma say na me de ne phone ama no ana say o be wa me 60 million na me de ne phone ama no okay na me ka sa chere Mr. Kuni na Mr. Kuni say wati na Mr. Kuni friend ka chere say no say ni say na wo ho na wan timi anka chere no na me sister Kuni no e ka chere say ni say na fo wa so obeji okay so say wo beti ade o phone be mo na o ka chere Mr. Kuni say ade e chia o be ba ye krom ho ma se ade e chia o be ba ye krom ho na Mr. Kuni say what nti ade e chia no mo ba ye krom ho na Mr. Kuni ka so no de o ware me sister nti won timi nka ho hwe so no de o mess no fa omunko mabusiafo no omunko ka asem nti me sister Kuni de omunko mabusiafo ana me na mo frɛ me ana me chechire mu o phone so e de chrom no ono nso be ma me 2,000 na me se nana 2,000 ni de me nji o 2,000 etimi kwa fa me nti adwuma etimi rent dan 2,000 ni de me nje na me nana say me nje na brown o treti omo say ne phone ni nsan kan de o de beye me no nso mo nso suro na me se nana me nje 2,000 ni da okay me nje na me nya ne ka che me say en fan bra Akoma FM okay omo de on be tebia ma ye pa nti e ba sa na ka say we mat nti me nya ne fa kan na me fa ma adwen ma mi ya nti me wa ha na bra na fa me fa phone mba o na me say phone me fa mba nne ani ochina e just so di misika na ma me asa na me de phone na ma na si ma fa phone na mba de be to me de be to wo no me pa chan okay no ka say ko okay na ni nua be man so afre ni nua ne fa o sai ne bra phone enye ne dia e ya large bi phone na large ni so mo sanka phone na nipa kwa na wa fa phone on be yi na free ho enipa wa fa phone no me pa chan na se wo phone no be yi wa free ho na me ka say ene de kumi ma me de wo ho kudi obetimi akumi ba ton so won kire bo asase we so e de ya obehu efi se de o brad ye me no munyina mo ba behu no kwent e de ntina mo support no say enye fe se wo se me fa ne phone na me se wo se me fa ne phone phone de ma fa nti ne phone de o tua me sika na me de phone be ma no okay na ne bra ne ka se ko ma ko patcho mi nya so ade be china we fe pa phone bra na yesa de beto no me so me yawo hihye me so me ni dudu bia so me ni obi a tisa na kupon kwa na mani da na so se ba sa na me yawo hihye me phone no wa me ho wodi abra me patcho wa de phone na bra me eti gruma wadawroma woni wona afo no mumra ma ko patcho ebiem wo ho okacha me say ofra me na me pick okacha me say ni nyoma fair konto mu ba 150 billion
Was it the name of your I see 150 billion. 150 billion. Documents ning now phone so. Yomana yura omo hu yomano. Into obe chese scanner man wo chiama mi amin kan se mention 150 billion na. Me kwa ko PM wo prison. Asem wo osan capture. Na obi sa na say boko de. Pacho carry an okate call. Na niema no a ayira wo ho no ye 150 billion no. Any phone no a wa fa na the document. I see the document our phone is into be chese scanner man into tiama mi wia. Ni 150 billion men chia nya dis a prison. Na so me ka say 150 billion me kwa me ba wi asukura me hu bi da. Nti anye asem no baby a osam ni ko bia me. O de bako. Nyame sha wo papa ye ni ofori wa na edi komo no. Me pacho ofori wa say the post no post ye no ankasa no. Ni nua be ma bi wa ni be di komo tia wa. Ni nua be ma say wo say bu post no ankasa. Enu ti ye de ba be to so sesi abomode a nebra na behwe. Na ye hwe se dia sam no tete so sitie ne ye nkohwe na wie ye ofori wa unie Ma compassion wo post ni nie passion etiefo nye post bia kwa na mom no dressing no awade ye post no eno no eye asam foforo dressing no ade ye sa post na odi kwoto and status na say DPS status wa enguruma bewu ye no asaye na kono no the same thing we no the oye no aye duplicate eno na ye fake no original original one no de atoso no efe ne super sia wa hye eye kama pa me pa cho phone de e wo me ho ababa wa yi ben wa the phone aba maje enti nguruma eno na ekrofo semuba mumra akoma ha ye trase ye ka asem ne wi amede mo phone be ma mo eniga ni wo fie biem ni ne sem e wo ye ho e wo me ho at the office enti wo pa na wa ba ba gina mom no post no akasa ne ye de atoso no ye ne nua be man ni komo kakra bi na wo ma ye bibi ketua bi e bebe na ye mo ha Anjosoma wo sister ni bacha on ndi mechi wonu na di wachi nti woni no na tra moto so e ko ya ye ko fa ne fatro no bacha ndi emre bi atwem enu ye mre bi atwem e don woni ne na ko ye me yankwa wo ne so tia wa mra sai na ye ne nua be me ya to akomo ne so hello ma yo me pacho mawudi na wo se abrantie yi so woni mo no papa chan ni me pacho bone tofa kakra ma ye e de na wode adi na ni me kwa beso me nyoku be ma bi ona introduce me man ba me nyoku na o introduce me man o ni ye timu iti me woni diem sa o se me hu e me show mo program mo de ne picture so go na me pacho introduce ni ma wo no wo so ni ne betwe mpena for na kakra bi ana oni me timpra kakra ana o ka de me say djuma de ni ko be bi ni me woni diem empra twe no mo no mesra ma me bibi kakra bi ede no waka kire wo na woni no mpra twe ni last say ede no wode ye wo a okọ ya wante ne kabiem ma ye nti ase kakra o ka se mi so pe na o pe so wa ri so na o hu kana o hu mi form no o pe so wa ri sana o de nam e ke ti ko na be hu se o kan ke na mi sa mi no ko mi se ade ti na o nyon ko no o ti sa no so yo so e pa so wan kan di se no ti na nshem ke na mi de ni phone ni ti ga ya men ti yo ni number ni na wa ke ni se ko da mi se na you say heading the big about you. Because no more friend, and I'm a man who came on because it's an idea no only about it. enti ni ama wa mo ni di no e ma na ono ofo mo no doso enti wo hunu enti no wa mo wudi no ene ba bi a oni ye di nkomo firi no me ma me bisa se wani wo dawie ye no wo so e ma ni bebre chese wo ma wo mo yade bi anya bi odbi ma So what the good yeah, you give me 2 months and it's how I feel. You got into the struggle. But the thing for me, you got the band photos to that and not. If I want back a shot of you, I'm going to be your position. It was sitting on who say, I am and I'm going to see you about. They won't come in there, be mad.
enti woni ne hia ye na nya say bosom ya na afe be 4 years. oh okay woni ne hia no 4 years ni ba wo de woni wa anyima ankoyi ne wo ne ma ho ya me nshira ya da se papa enti oba on ye sign no akwadi nkomo no ya sam enti bebena na jey Amen. adanu a woni wo sister de di kan na mokoye no kromo na wo na drive motor no okay mokoye na mo ba no na wo sister na na ante say oh kasa gu mame Bacho nanti no ye de ko honum no na difference abo no obiebie nenamu kakra nti ubisa no na bisa say aden wa pray na say wa hwe ase wo na wa hwe ase no say dabi enye bibia wanka bibia ankyere me adena no sister kuma akoba bi na wone abrantie bi si me yakwa akoda one hotel na wugya no so ne kwade echi na ne yakuni da we Bacho ona ye ne hoho na me de me ye adwuma nse me metwi moto to ka kire me say me mpe moto na me nkogya no nkodi ne nkomo bi sa na odi kan ka kire me nti eduro ho na nkomo no sa kopie sa se ne se kopie ho no okay mo sister ka bibi so akwafa phone wo nwe ya nsa mo de ba ha se no me pacha me de otime nti oba ye no bibi oni bia bi si so na onso threat ne bia ba so ana me pacha me no bra ni me nti me so ofre me ka kire me say me ne me sister nkasa na ono ne phone o de ye ni business amanfo de niam send na WhatsApp ahonom na ya omode ni nananam ti osere me ya me ne fori wan kasa na nka yemfa phone na mra no mpi bi kakra mfa nye de mfa mai na me ka kire say me de kwase egbu na wo bu me sister no ka ma agbo no ne de me ntimi ka say me jiska na afiri ho ba fori wa de wase ye ne ya nti mi nya asem ma asem ne nye de asem ne nka nti wase oboa no se ne odi kan kan fiti ase no asa no de ne phone ama no nti na de oni fori wan tem ase no so wase ya men ka bi ma no wakate ko next day me drive me so me twinka Akoma FM ko akra na me ba kuma so am wa patapa junction me taxi driver ho no braba kon so frame ka kire me say me sister na fori wa rehana na am say me nua ketewa no ka kire me nim say ade na wa ye no eye krono no aba be bo mo ana me so no me nua me mpe asemi enka nkire no ana o te me nchen ana afo no so wo ore ne nchen wo ba bi a me meti no na this am adwuma asem ebe ye basa o ke kan sem bebre kire me e wo phone so ma me kwa me free fori wa de to me okay ana o ka kire me say oh ono de say wa fe maka bi say ya kire me a ma me wo no so wa na recording wa na phone so nti me board be kire me na ba bi ye de asem be ko bia no etimi abodi a kire mo na me say mate nyame sha papa ne nua be ma na jey ya wono de na ne sister ne ko onim ne wo ka hwenkire no enu ti bi ohu ya ne so akofa fo namba yin san mu ni ade wo mo ede be hu ye no na yesre ene maba wa na aba no mo maboni ene ho shine your eyes me pa mo chaw mo shine mo eyes Akoma FM wono wo foforo so friend ne abere papa hello me pa chaw mo wudi unim nguruma Min krumwa. ade na ode ayawo Min no. Mommy. ade na ode ayawo mensu asa ade na ode ayawo hello Mommy, that's all them. But was so obi tade yama nam no akasa. mate asa said you see kasa no yede yenua ba ya wote hay life nkuruma ene ne nafofo ne nabusuafo nsa ne wugu so gunkra ye bisa wonom obi wa homa ne so biem ne wo eguso gunkra ye bisa wonom enkomo bi o a ekoso ewo wonom ntemu a mrepam no ye bepesenka ye bebo na ye de achewo ofori wa ye ko ka sambi anato asambi mane no na sorry na mabedwa fomra Ma me pacho sa won pe on ho kasa brana betie ska no na je wo phone okay afen so me de me life sha wonsa because what threat me de betu me bia no ye wa because threat na no edin say kwa me ti akwa me hu de me nya me ho de me waka kire wan ya me sha papa
Hello. Okay, yeah, one tough like a crabby. Dear Winnie no, Winnie quite basso. Mommy, no commission more. Yours is fishy. No, 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 a friend from the restaurant, they were to be important to the restaurant. You could do 1 week pay. No, my favorite from the phone. I'm the phone. Because she am the comic one day more than getting from the home family, not a Gianni. Not trying to say, you got to be around her banking, make a lot of your link up with the Namiba, another bankuni tilapia. Obi ma ko fufu a mi mo bi awan because I think already one ba she e say me am ko ko na be bi na ma twen no so aba we ko ya me ba mi sha want to queen I say ma no wona me fa na me be dan pa so me ho so me sa ma warranty so pass na ba ka kan dey jam na me ko I say for that na warranty then ka obu to share with the life Long baby, my wife, my wife, I feel my wife is right. In fact, I'm going to keep on from you. What was a milk on a run with the cheek? No, when I'm looking for one for your estate, inside. If you, I want to see a dear kaka, if you make on the Amsterdam company, I'm sure I can not make a minimum and fast, I'm taking the duty. We want to set up William the chair or contact me a child with me. Now cast out the dinner. Maybe around hand on the table, the other say, they are near Nam program patcho, let's all the jam and how can you be jam? But me, quainty, I want to be hanky at the chairman, and you should be to the enemy, not letting you. What the heck is a children no? May come here and know. Who? Mommy, you with that. No, you with that. The guardian Pokemon to have you. Mommy, I want you to look at all. You didn't. My colleague send the office you, and then you get your Ọba wari fún àná wá fún. What do I want? No ID card, bra. What you confirmation? Ewurade. I brought you a picture and that's one. Munu papa. ID card and that's one. Me some me sanka. Ye be jina so near the channel. Check ID card no picture. Check. Never WhatsApp yen. Me the number be mouse here. Well, on one affair, you can't remember her. Oh, what the handkerchief to children when me anyone who watch you who call grandma no die. Now, what will ring it also the coin? Not just a ring in a gold room. A good ring, my boy. And one ring, what then also call it. My you know, a bra wishia branch yanua. Na walk on was what Gina one I work out so your bar for. Nesuda no sign be twa wo kwan mu. Mommy, me cause actually, not some other say. And yes, and your one for and buy it motor ring against me and wearing them they can never trust my wife I said, me come me to come in. Yeah, we can no. What form na ya first I should catch the other guests on also form. The big can make us on also can. Okay. No worry boso me say. Now, for them, Madam, we couldn't report it kind of here 22 years. We couldn't come to the so one man, no, because I'm going to put up my mother, you know, I'm going to baby. You near Bana Mamiraho. And see, yes, baby. A yaden to me be chan will cram. Now, what the hike back at our nosa. Anyway, me no, me, because you said, no, I said,
Mami ya ma je se me me do do no area ho onim de bia no bia wo. Nti me me twi ni pass na me kire se me kwa o bia na. Na me nim to area onim area ho na. Me ka sorry and I said me said me ya fa mu an so di na nkna chema no. Na bo be say. Me di no mo be bia yo ko mo na. Anajo. Me di no mo be bia. Na woni wo kuna mari aboso. No kuna wa 4 months. 4 months. Oh, etiefo want to make kasa de oka nyina ne se na woni ni kuna wa 4 months. Na wa fa be mada kopim se wo hu ni kunu na breaking the virginity. Oni wa 4 months aye wed. Woni ni da wie no say yi ni gold ring no ekọ. Na wo sanyem aboso me say. Bosumi ni na watwe bi no nyi san ne sai ye. Efi wa wanyi sai bi em. Wo brampa honda. Oh, erade esi ye nya sai. 3 years. 3 years me. Last January 8th, na mi kwenda na brother ma Akoma FM. Rade. It's what we ha, it's for me rent was oh. Ube to me abaha. We ya money and Cassani and Wukon ya befaso. Na me pacha na ID card ne dia kura ma ye wate. Evidence ni na jina ID card ne so me so kura ma ye wie ya when the first person no be din komo. Me so paper wanim wate. Na me be tua ne ka ba dia we be I'm telling him. Nyame de na katua be ma nguru. Wura de yakopon. Mami miano eni arewo bi ye bia. Ye no be din komo wate. Etiefo minim se ba bia wo bia wusu. Ye no be di ye ni be sending komo. Eye ye no be din komo. Pastor Julius. Pastor Julius Mera who quite say bi da. Mera me pacho wo be bia wo de bia di wo bra. Papa monka ne akuafo anu tuma me we ibunya kasa. Ba wo be bia wo de bia di no wo bra Akoma FM ye wo askwa. Ye wo askwa ye ne mo na di hwa ne mu. Ma bo suro wo tumi nya mo hwe. Ma wo be bia suro owo de yen. Owo de yen. Obet na threaten say mo pa me kumo. Ye be si no what tumi nya obi ahwe. E ma ni nyina keka wo mo ho no mo mra. Jesus Christ. Swama ndade so. But also onye obi a wote faako. Wo chinchini. Eti na wonya all these girls no. What to go? But obi a o bia onua TV, Ken's TV, Odo TV, Chrome TV, Facebook, YouTube. Opa Akoma FM. The funny that so say page so. Niku wa na yema. Niku wa na yema. Ya Mama na Swama dade. Eno oba bia so de bia ye ne bia ombra de mbra Akoma. Ye wa askwa. Ye ne mo ene hwe ne mo. Bra askwa stadium askwa.
Oyare no de mama. What's that? Yare phone what to mama? Yare kura wo so wunim say yare wo so a wo spread kwa no plate amra. Ano kwa no etiamra. Enti obi biara odi bia yo bo mo ne bra esro wuru kwa de be fa so na boy we obedam nguruma esese odam onye ni pesa so okoso asena ne fie no okopu ase ko to go obi to obi odi bia yo biara bo mo de ne bra na yemfa rie entu yi nyame sha papa Sagirius na mo misa wo so be ma bi di nsem we bia di o enye nguruma na ye different be ma kra no odi bia di wa wo so bo mo de ne fo asem ne bra Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem di medie so ye wa skwa ye ne mo no e na edi hwani mu askwa Kumasi Stadium askwa onyira ye ne mo no na edi hwani mu ti oba na sa wo fom kwani na wo frɛ producers I was 020 39 33582 02039 33582 Papa yanko breti aye Akoma nguruma issue no abo me pusa kra ma chese me re ho se bi plada se baby swama dade so ye be sere nim se Akoma FM de inspectors are 88 dozen a police for station ye hey ye be sere se baby sa brante obi a enti ye de nimfo nyina to so ye be sere apostle for momoye na baby swama wo biara ye momode na ye nsa entumi enka no madawroma momoye wo sa kwan so mama ene boni adoso wiase boni adoso pa me ade a me pesa me tu efuna se emama omani na ho na manya hweye chere the time no untimi nye ba ma bia ni bia mo wiase untimi nyo se o kan say enam di na ti ene o dada me ene o ye me se obi kurati bi kwasese akwa na o ka chen se wa bona no se wo kan meku mesere mo mo di na mo se boni na wo di ni ti na wo ye wa bona no se o kan obeku no untimi nye hweye parakura woni bi mo money so be kana tire wo bi se na bra gas mesi se na obenten dia ye me na yan tracy na ba bi asase de mra to dia yan fanto na munya se mo dia hyehye mo nipa na ye mo boni a no wa boma no menka na wo kan meku na wo so tete wo na edi unya na yare na ye kese na ese mo mesre mo ma ya aba afema fowa onfanya disuna as on se meta kesa de we de bi asema enye de bia na gise obi na bo wan san wa yo obi o eto da gise wo so sha se fi ba bi ebo bra na de abasa bi nsu kra de ton na fa che biribi ase na se o ka se na ohiamoa na into friend so mra na on na be di adwuma nkomo na omoa no na dwiri nyina ayamwa no nti so ono so kwatra fie no onu se bibi ehia ababa wa no na na me ewu ni papa ni ho yes enti ono so ko ye adwuma ono so hu se eno no abayo ni hiamoa enti won wo de fa ye short ase enti me mesre emma na ba ye ntimi mfa so mo bi we can't pass to this man again because said the okay nka papa mu na nka opo o mabwa said we fit say nka mo project na okobwa ala odi na tie ewie ya no obwa dabi enti we ya discuss next time so obema bi kura ni me bedi me na me hia moa na so obebwa me a say me nya convince mu say baby me gire ampara obebwa me a asa say me di na tie okay wo wu tie ye ma anya discuss say what tie full story no eno anu no emaya abatitu mama emaya abatitu ya de asa say dem fe ye baby bi ya okay bi asa mo nsam opawa ma baby etokro da wo hu so opa adwuma wo de fa adwuma e bia wo tie no anya adwuma na opa bia na okra da ware na opa bema bi di be fa aware kwa so aba bedada okay e bia na wo kwantu na opa bema be fa kwantu kwa so aba bedada mesre ba bi bia na o de be shine your eyes no ni na ho shine your eyes woni ni na sa aware na opa no oba hu sa ampa aware ne be kwa wie yi okay e mane fa bi anu mure ma ka say afa dia wa dada me papa say ya wade no wade ba awade no ye ko hu ye busua sa enti so se wo ba be ware no aboa wo a enye nasem ko hu be busua se o ye fama no mambra kwan ansa na e fa wo ko ma no ansa wo se on mbe ware nti e na me jan ho ma na me no da ma onye di opa wie onye wie wo jaw no oba ne botaye onye wie wo jaw me dem se ene ma ye tie ma okay anu mani na ho ta be ma ka kire na ba bi biara nguruma sha nguruma ha ska senkodu memma sumu nto da go na ototo asha se ma na mka so niska na o ti na no se o na what 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 about 5,000 Ghana cedis ya na just o se what no na e di mo den na ye no ma re ni aba your face esi yi he ma
grumode gono yare aye wo mo hema na etiamra ti na metu aposi phone kra se mo me gono nguma enna baby asese hoda nyame sha Pastor Julius nyame sha papa yenu abema erekobi ma me reading the message bi osi Maa Akos yema ema yo no aba na ehunu se be ma eba wanim no aka kira wo se opewu a or say approach the ladies with marriage, but here is the thing. Okay, Bema ba wanim no aka kire wo se opewu a asem ni asa ade ni nie Bema wo peso ware wonu fa nko hotel de to sum ye no ofa wo nko na dan fie ofa wo nko guest house ofa wo nko bi uncompleted building mu ana wo nko bath house man ntro ho so no wo ba beda enu nti no ema Erekobi was more shine more eyes. No crenso. It's in an area. Oliver Syria miss you. Now, Pebinedi, Oliver. Messia Kola, Penny, Obia, Oliver Syria miss dear. The Papa, Oliver Tom Brown, Oliver Remix, Oliver Millet, and Oliver Special Miss, Oliver Syria Mix. And you know, I wanted to do a pocket trading. China Mall, Harima Supermarket. Obi a wo pay be fresh 0507 1694 and then you not just a 3p garlic mix so people be no edupa ne 3p edupa jetem one no madro we bia na wo ha wo be ya de ya 3p garlic mix 3p garlic mix edupa wa ya 3p garlic mix akosoro mu ya na stroke be no 3p me pre-work na cha papa nya mission 3p or 3p Daniel ba wo be nya 3p garlic mix Monsieur Babenya 3p, Colina Keba Pidank, Angelos, Wobenya 3p garlic missa. Bibi drunk, I am 1 million nano. A teacher at the Mappy Work Nata, so Diaba. Fresh 0248 92 8824. And your 21st, I want your Quadia, the shop papa flow, Monsieur Fu to a single people so. And do say, we can't walk away. No Quadia, shop papa, Yadia Messi. Ni de nane ho hene ka ho na kwaje ayare shop papa. No lab scan massage machine treatment ni amu bibi drug ka 21st canteen. Aduane na de bone de ani paso yome. Kwane bomo ane ko bomo asene didipi. Na your branches ni de do 21st clinic. Sciatica expert and Kadobe market we do anymore. Kumasi show overseas so chafa radio. Sunyane tachima go so 21st health clinic. Sciatica expert yade kaye nyina so eye koko ema ye. Fresh 0540 311 Time Herbal Center. Yeah, the ato yari so malaria yari fever tete wo general pains nyina ha wo muntimi we ka ho ya de bre ato yari we nyina KG Herbal Capsule se bi immune system no ma wonya de chemical e ba shop bia mo benya be KG Herbal Capsules anytime e ba me say do pay Fresh 0244 417 wo benya bi ato ATL and tuma eni afene ni da ho me se wo di tumi kwa apunto bia ase na wo pie wa ne ehun say yes wo na waba no eti ka wo pe ATL etumom so wo pesa your print customized fabrics emawa schools churches organizations associations anniversary cloth corporate cloth uniforms mombra na mo mehu ye ATL and to papa colors ne designs and da ho would the say a empire, Nakalas no entumum. Ye were 40 Kwame Nkrumah Avenue, Adabraka and Krania Butio, Kumase, ye were what you run about. Fresh 0244 334 406. Eye bando pe banka se. Dr. Bani or some Miss Name Wobu, Cassa na 12 ho. One Cassa no young Hoshi and Vasin Casemu Padie, Bran, and not what yet on us when you can shama no pen worker. Messa what that and your band of Pebanca say, your best is you know penny on Casemo, ya experts, and when on penny Cassamo. Cassa ye, who got to again a Koran with butchers one a ye. Stana court and not touch a man, Miss Ostro gonna be a dam. A form ya the stomach ulcer. Bema wa yemre. When ya buy bus center bando pe banka say. Ye bed dress wu krononia de amakama. Male and female ward so ewo ho. Na ye wa ultramodern machines ewo ba herbal center kumasi to so agogo. Ba center any agogo hospital no. Ewo wa enche wa Tama community 16 lashibi. Ye ben power slab. Fe ba herbal center.
I was 0244 083 482 and 0272 500 012 Bano pay Banka say yeah kwai Marco ene addition ya miensa pe mesere wo mu emo mu fa ni o mani agro ene mema bi aba ye nipa bonefo to the stand say emaya na ma omu ani ana ho a sika kakra bi ye de bese wani monyam ye de bese wo na enkankan omu si ye pa adwuma kakra bi adwuma we dia mempe adwuma we na mepe adwuma we dia wa mema ni bebrafa ye ho ehunu se ema ni bi pesika nti na wo munam wiase na sika no so omu mpeketwa ye mpe 20 cedis dia ye mpe 30 cedis dia and the Ghana forget percent wo mu kura iPhone what we had mo make what pro idea me yanka o program iPhone Pro okay you say make iPhone Pro eh ya phone ekuta ye tumi to asase funa ekuta ye abra woni ne ho hwe edan kura wadane maami enchen odane nuaba ma bi nchen odane sister nchen oni dan entu kwaka ne funa ekuta na wodi gina ho kakra bia ne afekire ye to ni afekire ye nofo ni ache ye mumienu ni ache ye mumiensa na ye gina ho na ye chop pictures ahodo mo bra omo hu nsese ya na mo pe eno mo de saade we di mu na wan kasa be ma de wo hotel ahe na ode wo ya da wo hotel ho na ode wo no ya ho ya pa adwuma wo ada na wa ma wo ne wunua na ana wunua no ada na one mumie no akwose da mo na wono de wo se wo de wo na me ne wo ono ni kwadi oso ni kwadi nkomo na mako wa hunu nyame na achia ne ka guruma nyame achia wo ka ne nyame wachia wo ka ne wa hunu wo bani a wudi ye nyina enne eno na asha ase yi mako ni kuma ya ma buso na chasa me hu me mako me ti nyame achia ne ka wa asase we so na kechia waje ne wa asase we so wa hu se yare no oba yare akopima da wo bewuo na bibia nyame ya se oba warefo na watumi ayi ne ring afri ne nsa na se repin wonyem na se wase ni nyinsen na ne kunu ade na koma ne maame mo se mintumi ne ntina bie na menyem wo hwe so wansu ne esu obaba wa isu egu so guruma yesu obaba wa ni su nyina egu so woncha wa asase we so na phone ne so de yamfa ma wo ne amfama wo omra haya won ye ho wo media general omra penifon sam omra no maje se wo hia omra maje na adwuna ba ga ni tirimu no aya me ya se wantu mi anya wo de ne sinu simu a no se de siti ya na ka wo de ga ne ba ko a no so se mesia no onam na se de na sia ba ma adwunu mu nyina ne se ofa na adwene na manfo ti asam na omo se ga wajimi hye ho na ka to so obi agimi obi ya na ade a ye kom na hwa no na woni nia wo ye wonyimi ye wafa ne ho adwene wa ya na adwene se kakra bi a obi ebi wo ha no o maye o maji kakra ba mekofo obe na memmo ne kakra da kro wo baji wani so ani se waji wani so utiri yanko ka wo be mafiri ho aka wo ka firi ho na anu na wo de ko na de ba to banku ne tilapia aduane kama bi so sa ape jimi fo na so baba banku ne tilapia se aduane o pe no jimi fo sa no se banku ne tilapia so ede ede se de se yiyi ne ho no anu bi na wo pe na wa wutumi gina wo ba so 1 hour 2 hours ada oya dia ya okay kwasi asam kwa na ya oda udie ni me da se na baba biem obeba na se we yesi e twa so yes so amoba enti e kira ye ba sa to I will say Maa Akos, please don't listen to the guy's explanation was se enya guruma no check na se ma me entie ye wo baka bia esa se de wo ye na che se wo ye evil person was so ye be ma no send me message but on to me wo so wo ye ne ho hwe anya yi enu ti eye amen eni na ye amen fever mix me patro malaria wo nam ye wo mre wa pite tactical wa ye boho wuti fa dwai wo ana wuti no akasa dwan wo je ho anye wo ye amen fever mix Dr. Ami Bonsu Amen Scientific Hospital wonum na ye drain wo dia banubra aba
ɛne no nsiri no ɔde ayɛ ɛne ɔde aba no ntene so ba osaka almond fever mix no ebi wo bedidi mati yade ni nakɔ ama wanya wo body ama kyese wagina ho so pa yade bɛkɔ chemical herbal shop wo benya bi almond scientific hospital fa yade nyina kɔ kegeti ye ni zoo na di hwɛ no mo adehye new adehye market ɛne atwomata chima ye no wo mo ɛhɔ no ne bofi pam ye wo MRA afidia ye do to so na akyɛ yade kra ha wo ɛne ɛdura ye mfama no ba bia yade na kɔ yinta MRA afidia wo almond scientific hospital ebeyi na pie fe Dr. Amibonsu ɛwɔ 0277 00 1234 and 020 24 88 588 so pepe and make up for God bless Eba complex ama wo ekura tu fie mienu ebekọ Dr. God bless ebeme na wu be ma wa yemre wompem Bamadia na kolos pem counter na so be na wu kodioto Dr. God bless ebeme ni da so bem asma bosume ebekọ wa yakase dudu wani efom yade atrugonorrhea ana wututu kaka wonema ni sansa pese massage stroke ana compound hepatitis B white wo peba Bamadia na bra sabra yoba God bless Dr. God bless betutu ase e de frɛ na nu bua so de efo na so yade e fa ni feature wo ba kira ye no adwuma askwa wani Presbyterian Church ne di hwɛ no mo enka ne baabi na head insurance dan no no emu ano wo enka da so man Fred Dr. God bless our 0243 641 860 0243 641 860 Savior food Dr. Savior so bomodi anabra beto Savior food ni bi diabetes ulcer wo kasa na mimu anwe da na joint mi na wonam ya asisi yade wani na enwade ye bema story ana yamutim wo sane wa no eya na wo so yade bi bonka ye winya Dr. Savior Dro Savior Foods ya esa yade Fred Dr. Savior na kwaje aduane bi 0577 201 495 and 055 89 Alaska Star Enterprise original wallpapers fie ne wo designs ne colors dia wo pen wallpaper mu benya bi ho ya na kofo wallpaper bi aba me so ye fake enya papa wo kwotwa enche na ya dada na ahoa winya original Alaska Star Enterprise wallpapers ne bi tutubika nefa on ma na moto nekwa mesesa not a plaza Prudential Plaza one ebe kuma say installers here monko Alaska Star Enterprise on kwaje original wallpapers for 0554 11 48 78 and so what you go find mo jedro make for dia ma wapite tatiko and now when I was say titi you da na dwa untumi na wo da sorry kwa tim sampa wonem dua nyina ye oya and now about 50 cry ye bisi basa you grow fine mo jedro eno na make for dia ma wonu no bi na be grow fine ankasa nisi e ba kwale na customer smart bobo as Fred men apedan purely chemical herbal shop mo ya ka ne nam enepa grow fine dende gina ne to biton nanum nefa koguo digita e ba ka ne ke fra wonom ne to grow fine mo jedro no be koton was 0244 59 65 32 condemn yama me mata wo UK onfani agro kra nyame nshira no pa Mr. and Mrs. Boafo omunzo so arade nshira mo pa nyame nshira no ma nyame nshira dum Mr. Owusu Africa market wonu na yira ba pe kwa sa nyame nshira wonu papa Malam IBC ne young billionaires club Malam IBC Malam no so Bagana nti yes sister ba kwa Bagana me patro mo me nchia no wo bua ye programming fredo wa Sister Georgina wa Bagana wase wo won kran to oba kumase aha no oba Beland eni me ma me bi so aba ma ekwa free ye Germany ka abo ni di ma akwa aba ye man akwa aba diga be man so aba eni e do mo ma na raje anu aye den awa ato ni yanso enti operations team no omo ye adwuma pa omo ye adwuma Israel mo pa enti abranje odo the ultimate buy ni o say Hassan Mohammed and obodmo Facebook pa afi Kwame Boachi afi Foster Jemfi Ohima Love Mame Vicky and afi Nanahima British, that's right, Nanahima British Comfort and Siedu Adams Husseini and afi Kwafwa Beta afi King Raj Dina Frimpong Cheymensa Judas Allah Cheymensa Judas game kazo bi ani Judas so afi awa Sadet odene ho
and I feel Hega Ado. Hega Ado. Nyame di anim no so Francis Waja. Francis Waja Abena Jane. Augustine Owusu ansa. And I've Erica Henkra. Now me beni akọ. Augustine Owusu ansa. Na kwa me GH. Nyame sha mo tami so nipa mo. Sami so nipa mo lawyer. Mo nyina nyame sra mo mo papa mo ye e de boama edwumadi na tuma koso na YouTube no nyasa. Na nyasa ga adi no ni adi abrame no. YouTube no omo ni number 500 to say. Oh nyame sra wonom. Eni akokwanda mame mo bo e wa ha. Mr J Kata and what the YouTube dia no aba. Elizabeth Sachi, Mary Opon, Sister Rose, Rose Fosu, Nyamisha Emmanuel Adams, Angie Passion, Evelyn Awoy, Osai Mensa, Ni Mensa, Outru, Comfort Aqua, Esther Pia, Juliana Mensa, Lucy Buama, Adepalenda, Epia Techiwa, Opoku, Amanfo, Abrefi, Sarah, Anna Stella Boatin, Echa Comfort, Have Mercy, Gloria Ziwa, Janet Mensa, Dia Penadra Buama, Lucy Buache, Nana Kwame, Ahofe, Dora Amua, Deborah Sabre, Beatrice Owusu, Abena Gracie, Adolfo Sempa, Janet Ampon, Josephine Apong, Mountains, Yidan, Sandra Ejapong, Hidi GH, Ralph Watu Adams, Michael, Vida, Dorina Sarikumi, Eric Apia, Sandra Japoma, Gorgeous Akosia, Lampard, Gaming, Miss Bonnie Ben, Margaret Amankwa, Inti, Gregory, Nanata, Owusu Cecilia, Sarah Janet, Victoria Kumu, Sagbefia, Mabel, Monpe, and Afe, Andrew Koka. Yamisha wono papa Mr J. Yamisha, yes, okay. Kwana ma sorry we yemo. Ya twa me reserve me comments you know. Me pese me hwe chiri. Because information be eba. Nti pese ye nya bika ho. Na ye nim say abusuafo no be ready so ombeba. Ebinum pese omoba nkasa. Okay. Yes, nti ye expect sa for so omombra. Obi enso bibia. Because say ma abrante no befa no. Obefa no wadi. Yes. E say omoba. Say no me say Ghana Police Service. Nyame adom. Ya ken no omati abo ma no mama ne. Nti ye hu ko ye befa so asisi ano. Ye betu di pictures na ma police for. Yes. Na omotumi ya adwuma na ma. Ote ye tempo no de ma ye tanwem. Ye tanwem. Ya ya o man mu ne ho. Be go befa bia because dealers no sante because su moto o de na no to gold ni ada. Yeah. Ene obi ototo gold de ene ya wo ba bi oto akoton no. O mo oto no wo mo ho. Ene nti sesie no yesre mo na ade na ye nua bi ena ye try no so be ma ono de wo pictures pa ni videos ano odi ye pa anka ni nyina no tumi beduru anka bebo aye investigation aye etimi go through amaye pa nti ye be stress obi a wo ni videos ona wo no mo ye can say video calls ahodo ene ono mo no mo wo pictures ni ade a chese betumi abo aye ma no hwehwe na ye mrama ye no sanfo ni nyina mo aye na ye ntumi nya no na entumi mbo because eba ko for where do egu ti ebe pa cho bebre se we nye akoma mu nsamfo na enye media general nko asem eyo manga na nyina asem ebi se yare wa brante no hu yare ankasa wa brante no hu yare wa ne ho en wo de ya manfo ko sa asese won obi awawe ogunu en mu ne ade anti ye besre se wo yodwe se ye nko an ye nya nye ye nko an ye nya me no ka abrante ba ko frɛ me na ne nkomo no mu na wonti ewia ye ko frɛ no ono de wo so wo maame abrante no okuma se ya wo se sebi o mama wa wiwo maame tro bia abrante ne maame abrante ne maame ba wo se dua no obolo wo se dua de ni wa boni nua wo so abro no nguruma awi ne maame ma kyerɛ se to de wo so wo nya no nti do ye ne se dua de ene antonya ma de odi aginu be de wo enti ebi no mu buru ni dua ebi mu so nti e be sere se ye nyina ye nkamom na obi a wo obi yen akasa yen radio presenter bi and what the informations bi amaye we say Swaman dadie so police bekwen what the number amaye we say your friend no mo aye wo ho and what you sign the dadie so assemblyman one abo pare number amaye enti what the police for do no obi a obetumi abo aye number send ya me ensha ne pa police for no so ye do ma se ye de ni nyina ye be frɛ won na ye ne o makasa ye ne o mu na ye adwuma bom pa nema we mama
sometimes you said that person this investigation and you know what they are bonny for me to my name yeah tinyamia dum na se bi be faase ya na esam kwa ye mra ye den amam enti ye nyina ye nka mom ne ye ncha brand because ye anche no a ene wo de ayi wo bibia na kira wo de beba be ye me yes ebia na police ni awutie me bia na wo su nua ba na wo ya ba bi wo de kwa ye no anetie o enti ni pa bonny for no ye ma ne ntra wo manim ye nyina ye nko na ye mfe se wo ni pictures wo ni videos ba bia wo nim no bia o to go di okoto ni bia no mo a na ye ntimi enche no na ntimi mo a ma de meka ye kakra bi se ma ya no ye besre pa because ye nua ba se ma de ehu ni se wo de gono na wone ho na wo de aye ba wo aba ye ya se bi ensa o de o ken wo se bi oni ba ho nyina ye o se ba ho nyina ye sa e da so ho wo se nsuo bu no ho ye kura nsuo fi se white se de esi ye adwuma no na wo wie kura ba ye de nti se nyame amoa se ya re fufuro bi wo no ho ekum ama se se wo kum ko sa o wo kum ko nti mesre mabawa se obi hu se de obi twiro ba ye me do wana me ware wo nkyere se ye nkoda eda no a me do me ware wo nkyere se de wo de ne tra moto so de ne kwa uncompleted building and wo de ne ko se mu o ka no to fo so wa nti wonya ye yire wa woni bibia ye enema so wo ne ho so nti wonya ye yire wa woni asem bia aka so nti ye besre mabawa no se etuo mo nsum nti ya mo ntwem hu ye kakra so obi hia wo ne ya se wo pe ne yara udi na chi sa ya na udi na chi so na abaya hwese se bi obi ti bi gina wo so a do hwere ba ko sa mprensa se bi ukuna wa ye ho ade kra na so mo na ba se ya wo ti ase enka wo ti ase nti mesre se ye maye ni na ho e wo bra ba ma esi ye pe na ye hwese ba bo ya ansa na ya woro ye ho ma no se woni ye na e mesre bebre ma na ba ma no de se de pastor Julius kan won ka hyenkodu eno an ye de ma no won ka hyenkodu na mesre se obi biara woni mu no mo aye na ma mo aye ni a obenya ni trade dim se bi de eno an na meka sa amfo mo aye ni nsori mu na ma ye twen se afoforo bebre do mo famra ye bi wa akra e bi wa takwa wo de wo ba pra na bia wo mpese wani beba e bi wo ju ni ba ye nim kwa be fa so ye mo wani mu ma no wakasa ti wo de nsuro ye be ma full security we ni problem full security na ya hwe se ubi bia ube ye save na yetimi edi asem no ma ya because mama we ya abai nsem a esiesie chen dia abai na mka kira o because on say ye kono na ebi be ka ho ye kono ebi be ka ye nhwe kwan say o mamwo problem bia wa branch am fa na okay ma labia hotel patch number 2 yes labia patch number 2 hotel papa parent yan ko fo ko da ho ti o ko da no mu say tie akoma mu say no bo yi na o sa so radio no sa ka ho tenwa to ba pa masi ne abusafo ye cha o mu nyina ya mi sha obi bia ndame sha won so papa aye charistic ventures make afo mu no padia ma wo na wi Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules hindi eba mission ye dia bai me se wa that se de ngurumade gonorrhea namui na wade me mama yi me se wa da mo de mu ye nie Zahara Mr. ne Zahara G capsules me se mu nunum bi na ebeboa mo papa wo de charge rough for babema ensa ne ekurogu bema ho me se oni nyina eduro ba ko pa ebetumi etu ase ye Zahara Mr. ne Zahara G gonorrhea ne syphilis ne wo de poa no na eduro ba ko ene Zahara Mr. ne Zahara G man sanka esa bi sim immune system no tie se de obesi anu maduro yi enie na emem no twenu so ba ubenu ma wadidi awie ansa ne wanom anapa ne enumre ubefa Zahara G the 2 capsules wudi ku anu mu afa no afa Zahara Mr. no 3 caps na de anu capsules no aye grenade kwade ni pedie na gibuyam yade ni nyina broscoto no away Zahara man capsules so de obema why yamra won pem abama jinjaw wo be gya wo na so abo adwuma de wo de ama no eno so bra wadi de awie 2 capsules na benom hidi aba me so no so de type for diabetes na malaria fever ne de aka balance blood pressure no na bibi atumi aka ho aye kama hidi aba me so no ne nua be mapani eno to dem ka shi drugstore ne na herba ne pharmacy shop chemical shop biamo enu pay ubenya biato Charistic Ventures I was 0246 34 83 34 and 0248 56 93 35 na Emma was enka edre bi sesia na emom no sane so Emma me na wie so betu kwan Emma wo bi emfa wusika enni mesraw fako for travel and tour a recruitment agency
One in the do better crime, ye dear winning. Careful Sweden when you are using can Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey, what the walk. Now, if I care for system culture, I was here, dear, you know, one day, I make work a CBA quantum up on one memo. Ya, you do 220, ya, free working vessel. Free plane ticket, a free at the mouth. Now, free accommodation, baby, I better not say free. And until Bomadiana Brown, the Abadaya, for a country, I want some Nada, process now I'm going through. Yet you see, come out, Giadi, see a bit, you see, come out. And for us, canon, congratulate, come up when I see my be and no buy. When you see, can you now want you? Yeah, well, Kumasi, I'm in a high tension. Careful to travel and tour and recruitment agency. Kumasi, I'm in a high tension. So, for careful, I was 0241 97 74 and 0278 90 29 65. Yeah, Daniel Ben Trading Center. Daniel Ben Trading Center. Yeah, the Daniel Ben Meshaba. Now, it's two malaria, fever, typhoid, jaundice. When I'm married, when I'm here. Etu ase deku Daniel ba Mr. no pebinom Dani to ne ba Mr. no so de wutu ni de wan mato anapokra wa ba ufiti konko yie bamade awini moja anemia ya no woni subriu no Dani to ne ba Mr. no bi Dani na chama cancer se dia e ma ba ma bo adwuma emi ma no mo piafo Dani e ba ointment wo po adwuma na akofie wa aposo nyina yo ya ubisa wo sa de che metu ya kwa adwuma ni bi efa bi ntwitwu keke Dani poster all capsules ojo so a what ya when you prostrate ana enima kwaye wadwunso mu wadro no oba pay for my friend for ni mufie kru numbi Fred and Eben Trading Center I was 027 33 92 877 Ube hu Dani Eben Trading Center Ashton Room yene Dani Farmer ene bofi pam lebo na BESTMAN Best Man Capsules purely herbal capsules and yet one yamawo Isha Herbal Center Mesa o ye be ma na osisi wa ye mre won pem we boss wa mini 2 minutes na be ma pe low sperm cancer na so jo so a chance amba when your cancer prostate cancer bi cancer wo be memo cancer wo hwe mo we ya Isha Herbal Center dro Best Man Capsules edro we mi din one dance Mamadi ane koto bi enum Dani Eba have made Kwalina Misty Freddie Mess Apidan Chris Eba and KNG Mesa Obuase Smart Eba Santiman Ponce wa Eba Cape Coast Buachi and San Eba Tachima Becky Frank Owusuameya and Son Christ the answer about water say Ubenya Bloibe ato East Chad Eba Center Ewosuhum Hansa Street Mesa Wu Best Man Capsules Libya 0208 28 80 99 Global School of Aviation make for Global School of Aviation at the amount Bomadiana Pracha for anybody ya research operation ya de hospitality management tourism and culture airfare ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication ning nanu ya chira wonu ya Bomadiana Bra yes Global School of Aviation wo ba bo swings ya pepepe na we school na kura wo ICM UK certificate albert ya ya adwuma wo ba bia ya wo kuma second kura no senior high school wo twa wo result was a diploma HND o anase A level degree eno na de ba bodin aka no wo de ba eno so ya ba je wo na friend 0243 38 47 29 ya wo kuma second kura no kafefe talala kafefe talala kawasa kakama me kafefe de mema na kafe man na man so kafe mema me se bema wo bema ho nya akono bema bi wo ha sesi ama ne paso adwuma 1 minute na wada obeda ma de ache bema de wadura ne kafefe na ma no de anda kanu no eti ho ama ho ache obebi wo ha wo fo na wada what setting bedua mesra oba akeka ho na anda kanu no so ense egu ho ama na ya prekesa meso enemu san ya de kafefe talala ya ba kolina Fred Ben sapi dan kinso ke bankran owusko bi smart eba Jodas Mas Korango ubenya bi ato meso for Harriet I was 0207 183 819 0207 183 819 kafefe show no say ya kafefe egu capsule no ewo ntisa eye fake kafefe talala etefo ye twa ye wa basese ayeba emre no akari nyina ye etefo dia ye ne mu bedi nkomo
I've brought you when a messia no hey. Passion, me has seen I want to feel is passion. I want to know the example. Passion. Now then, what I tell you, winning the passion main conscience. I want to feel passion main conscience. We are ordinary son in number. So catching so gyring pesadium. No, who are saying among me, who the real city and telling my person on it's a honor. Let me prepare so them all. It's not me try to make friend me and I catch and say Miss Shana on bra na the bunny be no I found a phone no I'm so brown day I don't know person or me sir na okaya or that damn patcho that damn pa be ma die ma ho be dey come ma ho dey entu say ba sam me je mo mam na me ne have sex nti me patcho the one no see me madam me too much what do that same patcho chile me na ni the patcho only me that gibi only me Akoma 4 what do Akoma saying 4 before I trying when we would have 4 that could be last year saying patcho first one again go bantem but the second one and the third one the fourth one the one bantem and the first one no the one bantem how many patcho first one was about 5 minutes 5 minutes patcho and I want that walk a crowd. And I saw the boss. Patching, no, my Dakwana or bomb is sending sorry, the net dear. Only the yard yaman for someone to be open or send me the man or to the caretaker. Patching, no, you may show me be watching for so that one or see me German. It's the second one, so last day. Patch the second one last day 5 minutes. Patch the second one with bare 1 hour. The first son and a helper. One hour. Patching. What would you see one hour? Patching. Damn it. Mommy is spice the mama. Mommy is mommy dog in a patching. Dog in the minimum and then the journey. Dog in a sin any jehupa. The Jimmy or do ye patching. Dog is that 1 hour. Patching. Hey! Doggy style. Patching. 1 hour. Patching. The reason you know. Patching baby. One my brother. Patching me more. Meet me check because custom and done. Me imagine mama say. Or person you be to or no. You say the bear. But then who are they in a baby listen to patching? What you cry for? My sister every bed and so. Well, no, Diana, my patching. Only me Diana, my just first one 5 minutes. Second one 1 hour. Third one Passion no sister 1 hour. Passion fourth one the same. Passion moja bu me pa. Wo fa one moja tu. Passion moja tu no bed no so. Obi afa sa fa tro mi bisa. Passion dey bi. Obi afa fa tro bisa. Passion dey bi. Wo so ana what to say. Passion one for ni na dey ma. Passion ati for ya be mo hu ni pakwa. Na before ya be mo hu ni pakwa no. But you will be a message by Facebook Live. Akoma 87.9 FM. By Facebook Live. Now, baby, you're begging now. You're better than who you background. Meaning, Sawuba Bowen Samuel, Sawuba Yadanio, meaning, but who the Bomadia traffic no Facebook Live. Akoma 87.9 FM. Let's say the patron was one of my operation. No money more. Most my and some wedding dancing. 84 times. Patron, everyone knew that Yana Jono. Patron, Patron, me soon, sir. No catch me say, oh, yes, sorry, me function. Now, who dear ban is soon 10 money, yes, sir. No, catch me say, yeah, Patron, me fashion is a young now, if you want to home by a yard, you'll be to a film. No piano trench, no more. Patron, the way they say me. A dinosaur locking up. Oh, you like one means me, MBA dino. No one says so. Passion, no one says she me. No just no one says she me pa. Inti, a dear crunch. There 5 minutes. Miss China, me the same coffee. No cement to bona ye moto no dia Akoma security mine so. Obebi ewe no be 6. Ti yantu yebo. Na me see you matter. So passion me da hosa anti ade che na coffee me nyan say. O me see you konti. Me ni bisa nse de ba je na ye me. Patrman can't show me. I so that we and baby. Different area no hasi ama mo tutu mu kakra. Intimidate mu kwa ya obi abete. Patro bi ante. Hotel no ending ben so too much biasa. Ba mi anka no kro. Patro 5 minutes di ana di awufu ni. Patro
Pachani. I know the feeling Pachani. The last 5 minutes. Pachani. But one that the name Pachani the name wedding party. Moja to me bridi pa. Na intimi kwana ntie. Intimi ni abema ni bisamu se deba ade ne ham. Na mi show you say me catch me ya now. Baba will catch me sister. Me send the bro. Me catch me ya say on kana nti. Be be hu bia on fa na ni hwe ma ne fa na me nka. Okay. Etitama mo ba ne ntie no a wodi be wura hotel room ho no. Ebe wo fi hotel room akọ no. Na le ntie no asesa. Pachani na asesa. Say na ntie na baba won na na. Pachani because na me ti pain say wo mase. Ti na me ntimi nanti ye. Me be na so. Pachani so kakra. What's your blame of this? Pasha baby. Me we cry like it's a type of cry that. Oh, okay. It's me Pasha Basa million so I say me titi be man to one kasabi. You see, and I make us on me come on 100 cities because baby moto me ya quarantine it's 100 cities and so e be send the news to fear e be send the bia kwa Akoma ni follow so ade ya nche oniska won ti ye de ye nko ne phone so adu nti ye nko me kwade besi bia me friend obesend bi eska Me so ma me chip in na to asoma me. Abro won wo da ni wi sa wa secondum. Kacho an secondum. Me kacho ne so an secondum o si de bi odom ntenya bi obe secondum. Ti so wa yade bi kra wo de ama. Kacho ani. Yanko. Nti mpasha basa no mini nyane ye fa moto nko fe nti edu kwankwa moto ne se nkakra sa na edi juice nti juice na me sister bof say he fa na ekoi na otieti emi nya na mkacha ne se ya nko baby bunny nkomo bi na me obi kodi keke na mkacha me na me Ekira ma na eba ne de doso enu ti ekira wodi ye ne anete Facebook live operation team na me yadum ekira de besi Ema ben 9 se num na ebe tra studio ha. Oma frefre nya sam ketewa. Enu nti won so odi bia ye wo a enso be ka ye nua ma no a wo mo ba kire ne ho. Ne ye sign to adwumadie ye eso. Ye kwa ma ne so ye 03224 98035 mesramo. Wo ba na wotwa ne tia no obi foforo enya bia ka wadawroma 03224 98035 03224 980 3603224 98037 and 0243 114497. Hello. Want to me and you so. Hello. Many about my papa bien. If I saw something and someone said, and I get able to know how bad a period the baby contract of a so how I go to Okupi. Yeah, Mammy Akosia. I put for sure because maybe I would see. It was for condemning me as a clear. There's no 4 passages. Let me go out to what a kill. Because then, oh my God, when I thought I cannot be around. Oh, I'm not going to remember. You didn't have any offense to me. Said you have money to see a kid when you can go out. Thank you, the man. Ask the Bayanka for table. Maybe I can money me out of the maybe I found in the speciality. Oh, yes, I have to prefer you. But open your check a what? What's up the person who want to go to know? What's the way I want to come up? I said, what while I was. I'm able to send them from the way. Oh, you're going to what? What your mom tell me now that you have a friend never come from. Well, what is the one? Yamisha, papa. Hello, we didn't baby Afefe. Hello. Hello, we didn't baby Afefe. Hello. Yeah, we didn't. Make a sense that I'm for Fiafi. Me patron yankwe. Yo, ma, I mean, Shiramupa, Yadamasi. Now, make a came in as a home come and throw me in. Now, I'm in Gurmo to Hawa Gurmadi Okofa. Mammy, but a man is almost a year money dama and I say, any day. Because I am not material. Mental, me, spiritual things. I am not material. Tell you, me who cry, no. Memano, Mama Minian picture any Yamanam to be funny for Bisona, or no, I'm not mechanic. Yadi number be better jam, Miss Robomodiana, it's in the family, never. Would your mother, I did the bear Mano. The same Bama, I won't find show about the brother. Bomodiana from any name, from me. To the Tiani and you made the number to your friend. And we yam a pa. Hello.
I'm Ray. Me just saw a chap of Prophet Kwamo Highways. Young way. Now, that's a problem. So, just me there was every green part. What about one for cars? I can have them. After Chapel. So, it's a million case. I know I'm going to give you a much income for what you be. Almost awful. Come on, for Libya. What day? Macau. Yame and Shabba Papa Minia Bema saw bonnet with your mammy. Hello? My friend, so. Hello? Hello? Hello. We didn't baby a free. Hello? Me pacho kasama me no for from Rasu. We didn't baby a free. Me pacho yanko. Akoma FM. Hello, we didn't baby a free. If I say friend David, make us a friend. Your David yanko. If I say Maa Akos ni. Me pacho I David Chewaje. If I say make us a friend. David Mate yet here why? If I say na boy no me slap so di na what to Nkrumano driver na so no akasa ni di. Me pacho se ne din a wode nam no ne din akasa no. Ara mbacho secondary many aba na me say after program no ne brother na akasa is a show fan ato because why are no fast so didn't brother ne to anamo na ade no amoa. Ana say bi da bia na me ka nsem bi say ye woni pa bi o ho ma wanamo to say ni pa bet agin no nyansa da ne trim ne sebi aboa de. Ngrumana on the Samsung Puna would you get the best chip back up to Granaka or Trimisia. Next 1 year time for the Yamin Sha Papa Paminia Bema. Hello, we didn't baby a free. Hello, Batam Katasi baby and FM Mary. You're Mary Yankwe. Me pacho. Hey, yes, Mr. Timo Sunta. Papa. So, one four. What do you call us? You can't wear Senna account. Blair to check a patamon from Mano. Which means what you did man check. And I know one knows some Kwan, one man to chairman Kaya for Pension answer. A member did my woman no more. Or the doctor way to tell. Or so now, now one man, you and some while you want more. You are dear, Marcus, and Yamisha. Me da se papa. Hello, we didn't baby a went to me and nas. Hello. Hello. We didn't baby a free. Line 4. Hello, me pachoma wa fit yen kwa for mama na kasa. Hello. Oh, Mira. Akoma. Nyame ado. Where the money to no people from that. Mecha and you go to Auto Canada, or the Cochini Bofood, where the wow, Robert. I've got the big question close to Mammy. Yes. Now, you're both out there. There's a car for me. I cannot. And they go there. Engineer and I say, Jimmy, oh, at the tunnel. Because when you remember what you put it, not the idea as a mana. The Raho by your both right there. The national never be Akoya man, but that's it. Nyame on show papa. Hello, we didn't baby a free. Maa Akos to see me. Yeah, and you see Yankwe. Mira woman. Then again, any yapa, no one. Then I'm going to be Chianica. I'm also going to be a money send him last year. Now, I'm going to show me and maybe I know I do a very good. It's my game friend. Nyame and show papa. See, hello, we didn't baby a free. Yes. The Katafi Mampo Ashem, the Najima. Nana Yankwe. So, mine, when you would need Papa, they will get a guy. I don't want to be a man who keep your Nyame and show papa. You're right. Hello, we didn't baby a free. Akoma FM. Hello.
Hello, my favorite papa. If I'm a judge. Okay, George Yankwe. No question. I'm no first and second. No more 7 has you are no better. About you know that. No third one now. Why is that the accolade? Then I want to report my police. Now I'm too young. But in just it. You need a car. I didn't know I'm my police that time. Nyame ensha papa ensem de say no ware for ba no eya na fawie wom ti ya mu hu se wo mo repertoire hello di ni baby afrefree Emmanuel from Ideas. okay yima yankwe hello yima yetie wo And yes, and say Avanti Noga very wicked the issue say the national issue. Yeah, I think and I suggest saying Ghana police. Nanka we investigate na ba bi o she bia no the version of Abenyamishira mo ya dwumapa. Nyame ensha won so papa ye se wutie ya bibia hello we di ni baby afrefree Ma go so me dey wa ma ka free gina afi. eje wa yankwe Be ma ni nyanga busa ne pa nyame ni be di ni ye. Ha ya se no akoti aboni we nyame nsem nyame be hu. Nyame ensha wo ye nyame ensha wo papa hello we di ni baby afrefree line 3 hello Mini aba ko si papa bi. Mini aba ma papa bi Mini aba o papa tani mi asom e wa santama fon ko fi ase no ta kuji. Mini aba ma me e mo wa paso. Dwumadi a wudie no e so ye ni papa. Mini aba e ye ni ama no mpi no. Aye omu so se bi to mu so ko mo social media. Wo da o she katu bia o bia to won. Na me kwa me na wa se me hu se bia se bi o wo do ho ton. Iti na baba be frew. Iti mi ama omu so ton mo ma wia. So iti e frew ye frew mo pa wa na mo tuo be ma wi mo no do ko hotel. Na hwe wo no wia be ma so na ko ye. Wa ma wo da wo no be ma ye oni be bia ko che dem. Ade chi na ko wo kuwa ka sembe na wo be ka. Iti ti mi ama na omu so ncho na ye ni abe ma ne de. Wo be ti ye ka ni na so o tuo de wo di mi tu. Nyame sha papa hello hello we di ni baby afrefree mame hi mejo so mira mo tipe ni e do aduru atuma ngo bi ja mame entontom yankwe mame na e ya se ewu pa o awe ho so wi ya se no bia nam Ghana o my Ghana bia o my Ghana akoduru no hwe ye kedi nyina no ablantie no so wo adwuma wo ye galamse adwuma na wo ye e na de bi so e ma yi be kan nyina ya de ye for enti attack bi e na ablantie na kwode a wo de ye adwuma enti ye nse ne han se wo no mada enti ya meka ne tra won fa no nko ye betre se de adwuma de na kodu no da bi ablantie ni se bia no e se saka no we e minister ba na kokoye ne sa ka de betre na na police ko de na ba se ye police ni e ba na kokoye ne sa ka de betre na police wo de na ye de e de na ba eti ye betre a police fo be o mo no o de na wo ka se ni bia ma wo no be bi se e wom ye betre wom Nyame ensha pa hello we di ni baby afrefree hello hello me patron kasa we di me say me patron kasa we who so why yo na mako ye manumbi ye ya ma ye ni ye bu ye hu ani mu ase papa ade na bemma be fa wa kodem hotel na wa ko jaja hu sa 3 hours 5 minutes now say wa ba bo wa wu se sa nam sika wu penti nam sika wu penti se da chinti me da se papa pa se nani de kan ya wa ba so se me pese me kasa so agina so oba ba me mo ha na bom to say yi na die ja and then na duku we die da be na be bom bi me mo ma ya yi se sie na be fata me